whatalofat, le nganga maualunga ma le nganga tumu whanoalo, whatalofat ia te oe Samoa le atu pele. Whai fo i ona maua le nei a wanoa, ia tātou te toe whetapa iai mo tātou toe whisila whai. Ia i manuia o tātou tua. Whaftai o leo tātou wheloa i fo i le nei aso. Ia e pei o upu masani i mga whetau soifua. Ia ai leo i oe. Iona teimi a whaingata a leo lavau a mai nai pānga noa toa file mo. Tātou te toe wheloa i mamafutai i le nei tula le aso ina ua sifumaneo na minute te eri tula fitu i le afiafi taimi matou i California. Leo matou tonu mai o le aso fitu le aso i le whaitau atu le kalena ia o te manatu o le nae te le vave le titi o tou i le tātou o Samoa, New Zealand, Australia, ia pe tau whapena lava ia le whateretele ai ia o le nai tū lalolangi i le ngata o aso o i tū la i o whapena lava ia i ui o lea po le ale te le vave o le ale suinga o le taimi suinga o le tau tasi le mela ngota sia i tātou o le soifua lau le lei na malo wola mai mātou o lo o ngāruru atu i le nei tūlangi i le aso, ma le aso i aso taitasi o le vai aso. O le aso lulu, leo mātou le o ngātou tonu ngale mu o le nei fui vai aso. Ia ilona urua i vai aso, ia whaasolo toi fui la ia lea i le fitu su fasu lima ia o afa fui le nei masina. Ia fitu au tātou mata i tūwinga maanga le taimi. Oka haisi te le vafe. Oka se te le vafe na ua. Ia mo le whaitau wina o le soifua ma le ola o le tangata. Ia, ai le tatununga. O manatu le a papa biloa le tātou fwoi tau kua masani. Ia, ona e iei fwoi ia le tātou malo masani. Ia, po o le tātou wō malpaanga a le tātou tautua. Ia, se teimi fwoi o mua. Ia, teimi talawhia ngai male manawa o ngā luenga e pi o ngā lue ai i ona teimi masani. Ia, o le soifua maleola. O le tula iwa. Ia, i mātou i California. Ia, manatu o le tāna o le whā. I au ki lani New Zealand. Ia, po New Zealand. Ia, au waiaile te tonunga o a mai oe. O a mai lau fōlaunga. Malore tau atai. Malore whatotoa. Malore on sai fe au mga ruenga. Ia le fu ua toe pule alofa lo tātou mataisili. O le atua sili ese. Ia taitai mailu sui fua maluola. Ia le fu ua mafuai ono tātou toe wheiloai. Ia i ona manu manuia o lo tātou matai. Mafuai tātou o ria manuia. Ia le nei fu i tuaso. Ina usfuma 1 minute te ili tu la. E fitu i le fiafi. O mai aso mai ia fina u le taua lelei le taua ua tau lo tatou atua e au mai tatou e ona le mana e manu malo e le o tatou e manu malo peita i e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e maua le mana e malo umai le taua le nei na taua Yesu
ua le mawhai ai satani e tu awalona uluna tu ipalai iona polava na whaia inai ele o tatou e manu malo peita i e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e mawai le mana e malo uma le itu taua e malo mano ua tau tonga whau e manu malo ai lea whaina ne iai se vai vai ia whaatamata ne ma ia whamuai ele o tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu Orona anganga a awina mai e ana le mana e malo umai. I oe tamai o lo manu malo e manu malo ai i mato. O manuia e manuia ai i mato. Le atua tu tasipa ia. Malo pule whaafitai alofa. Whaafitai loanga le lei. Pese na te au maia le mauarunga o awa fionga ilo mato wola. Whaamatala loto ia i mato awa fionga. Ia. Amataria fo ife au matiu te ole nei aso. E au noa ma oe. E whai afua ngā luenga. Whaatonu tonu mai. Whaatonu folau. Whaangangana. Whaapoto. Le vai vai ma le atu atoa. Ila lato whaalongo ia manino. Manino ni mata upu tala noa iai. Talo tamai. O whamanuia. Ile nei aso ia au se au nanga o le awhatino ina. O la latu whaalongo ma le loto maulalo. E tali ai mata upu. Ia ha o mātou tarano. Mawhutaina i mātou e roa nganga pa ia. Mātou te marolosi ai. Ia e mātou te whaangangana ina ai i mātou. Ile atua toa o mawhawhonga sili mai ia te oe. Mani ai o mātou tiu te mawhai. Tatou malau fio se i o fo i lona toe i tū lama toe minute. Mawai le vi inga o lau fio ai leo i mātou. Whamangalo i mātou mea uma lafu o mātou se whare tono ai. Ui mangalo mea uma ona o rusua wha Yesu. O le mawala au. Amen.
le pese manei ona upu masani ona utana no atu ai le tatou e mafua mai le pese lea ma le vavaai e le fatu pese na saʻili faalumaga le fatu pese ia fioga le atua ioe na saʻili la na saʻili i le tusi o ai na saʻili i le tusi a samuelu le samuelu muamua ioe matu foi mele ma sanu fatu tele mfainu fai atu muamua le samuelu pe masani ai faapena le toʻatele o tatou io o loi pesi i tusi e taʻilua ona faapele muamua le samuelu ioe e leʻi faapena ioe e lē muamua i luma le solofanua ae mulimuli atu e lē mulimua i luma le taavale ae mulimuli atu le solofanua tatou te faitauina faapea samuelu muamua ae lē o le muamua samuelu muamua o lona mataupu e fā a o lona foi upu e iva ioe samuelu muamua lona mataupu e fā a o lona foi upu e iva nela foi tautua tusi paia li atu ai laga na o sivaega o le foi upu lea au mai luga o le faasino pese lea na pauli mele au mai luga o le pese se lau anono le pese lena o pese atu ai nei fai mai le faaupuga le luga o le pese inā faamalolosi ia outou faatamatane e lē atoa ina foi upu e iva le lau fai tautua le tusi paia le ia atoa lei ai faapea le faitauina felicity ai inā faamalolosi ia outou faatamatane ne i fai i tatou mapologa iā e peru faapei ona fai i latou mapologa iā te outou ia outou faatamatane ma ia outou tau ma i latou manaia e la o lea masani ana tatou pepesepese lea tasi le pese fiafia i ai le tatou le fioga lelii palemia pese ai fui maualuga le tono lona leo a tola le pese le lona maualuga tagata e au i ai le leo manaia le faalogologo o maia so mae ia finafinau le tauale ia laga i le maualuga tele loʻu leo ae e manaia ai le tagata e maualuga lona leo na te o tatou pepese ala le pese lea faapea tatou o se pese agaʻi tagata o le atua tasi le mea samuel lei pe ona tatou manino ai apea tatou o le pese e agaʻi tagata o le atua maia le faateʻitaʻiga e manu malo le atua o le atua manu malo e te taunu manu malo e tatou e afua i upu le pese peitaʻi ina ua asamo le fatu pese lea asamo i le tusi a samuelu ae o mai le faamatalaga o le tusi ae tago ne faitau le tusi atoa lea samuelu muamua o lona mataupu e fā mai e le foi muamua tau i le faaiʻuga ona e faaupu mai faapea o le taua a isaraelu ma filisitia ai o lona faaiʻuga le conclusion o le tusi lea o le mataupu lea e o mai le e faanoanoa lona conclusion e faanoanoa le amataga e ita e faamatamata ita le amataga o le chapter lea ae faanoanoa lona faaiʻuga ai sea e lē i tulaga lelei fai mai upu le pese na tatou pese nei o maia so mae ia finafinau le taua lelei le taua ua tau lo tatou atua e au ma tatou e ona le mana e manumanu au lea mai le pese fai mai le faitauga poipoiva felicity ai ia lea te silafia e taʻu lo felicitia o le fili o le nuu o le atua ioe o le fili o le nuu o le atua malia o le tusi mai e le amataga pa le taua tuatotolo a isalaele ioe le amataga o le tusi o le mataupu lea toe foʻi lo isalaele o le auga atoa o le foitua atoa o le tala lea pe ataga faitau atoa le tusi le chapter lea
o le foi tu o le winga o le tala o le background po le winga o le chapter atua le o le tangata ua fa'alango ma ona fa'aogāina fa'afolinga le atua o le whainga o le tala lea ngā tau ai le amatanga faiaina Israel lan mea Israel na whaia ua o tangata i sailo o le nu o sailo o ina na teu ai le ato la aua le atua oi o le alfa moimoinga whaapea le manatu to i ina o Israel okay o i le manu malo tato wo e au mai le ato la aua le atua oi se ia ta'u atu ia Filistia o lea o tatu atu man tatu atu peitai e leo le nā le winga langa le te tala no atu the whole chapter o leo le tala no atu anga i le mata upu e tasi le mata upu upu iwa le pi e fatu anga i le pese e pe leo tala no atu le the whole chapter e manino mamala malamai io e femia wow e au mai le atola au le atu ina ua faia ina i le urua i taua o le mafau ngana o no matou oe a mele atola au matou te o matou e ta'u atu ia Filistia okay God is here with us now we are coming with our God against you io e mali o male mafau fonga fule le o male not really into their hearts le me ta'u o le atua ua ia i matou e le o iai le mafofau ma le loto a toa ia e au le atua ma i matou au o mai le atola au ioe pe i fōringa mai o le atola au sau le atola au le tua e le tau malato e tau mo lato e le si atua vale ala le atua whapele atua okay atua tu nei la ma le atu tu te lo atu te atu nei la ma le atu te le tua mai ia tia la le winga le atola au le tu te o mautu o le a le winga le atola au le tu te o mautu tu te o e whafōringa e whafefe i Filistia ia va ai o tau lau Israelu i le whapenar whainga o le mea ioe e awa tu te tau mwhaia mai whaonga le atola au ai mamau o tau mau are you with me ioe o na tanga whaitau le chapter atua read the whole chapter na tilo le i po le a le mea na whamatala mai le chapter i ati oi not so much a mea o le whaia ina sao ua whaia ina whaalua Israel but at the end of the day whai mai le atu e mamau tau te o mai e watu le atola au tau te o e tau ona ta watu i alato o tau mai o tau pepese leo te tele ua taa lili ua taa lingolingoa o tau leo ua ngā tete whunga i le ele aisea ua o tau whaongaina le atola au ua tau whape atu o le atua lea ua o tau atu mautu a o tau roto e mamau mao eoe e whaafolinga le tau e whaalangolango i le atola au e le o whaalangolango i le atua e iou le atola au a vele no fat fo i le pese le salamo fo i lo tusu salamo whaasanga e o mata i maunga e o mai e lo sosoani a e ba ai whaamta sisidi e whaasanga o le le maunga nea mea ni whaasanga le maunga le har foi tua oe ma utang samo tau te fasa sanga i maunga e o mai tatu sosoani mai le Mount Vaya Mount Fao ma maungo samo e le sa le salamo le ia oe ma u le foi tua o tatu vai fa samo le ai te pe mele te pe tala le o fai tau mas fai sa usa ilinga na e loile e le o le to wo mamao i sai lo tai pe me fole le o le fusu i o le fusu i
tai le tustala e ta mo e mai ia pia e watuini ala. Ili fa pena le whaingoni mea. Ili fa pena. Ioi. E ala na e fusu roto tele ma e tau roto tele le mea. Knowing God is with you. O winga ma te whaitua le nā tau o le nuku Israel. Mena na to ilalo whaanua i. Whaia ina to ilalo popo ai. Olea. O le o e whaafōringa o leo atu ma le ato la au o lo latu atua lea. Ai le whalea le atua. Loa le leia le atua. Oe. Le ato la au tau loa la whapela o kele o iele ako la au o le ala ni me whai. Mena me whatu. Whasangai o matai maunga o le whaitau le nā ale tustala e peru. E fua i le no fuanga ma tangata e peru. O la tau o le mawhauwhaunga o tangata e peru e nofo le atua i lunga le maunga. O nai e fua. Ai a fua e lei a tātou samo. E le mwhaina tupuna tu ngā mea. Ei sea. Langa o le mawhauwhaunga o tātou samo. E whaasanga tātou i le atua na whaia maunga. Te whapea male mea lea. Israelu. E o tau e tau ma felicitia, knowing ua ia te o tau le atua. E le e whaalangolango o tau i le atua la au. Langa i le o manina o tau, po sa wha iei le atua i le atua la au, po le atua la au o le atua. Tu sa lea mea. O e tau ma le manino o le atua o tau. O lo tau atua, tau te maloa. E sa. E sa ia vai le levan tatu pe pese lea. O mai a soma e ia fina finau, le taua lelei, le taua ua tau, lo tatou atua e au matatou, e ona le mana e ma ia vai lai. Le fa mai pese tātou te o tau te tau i oe. Ma le mautinoa e au tātou ma le atua. A le o isa la elu lea. E oe a mai le ato la au. E whaalangolango i le ato la au i oe. Le ala mena i uri tau a lea. Whao e Filistia le ato la au. Fasia feoti tangata ma son toru se fulu afe o i la tau na tau fetuli. Oti au tau o Israel. E oti ei ma le whanau le ostaulanga o Eli o tamaiti o Hofeni ma Fineaso. O le whasinga lona lua le Israel. Wel mele le ngai le mon meo le whaafolinga a. Ua whai ina mua. Tau fetuli a mai lato la au e manatu i nai manu malo. A le whasinga lona lua lea. Tua hatu ila lo popo ai whainga Filistia. Lea la tatu te wha ai tau a wha nei ono, nei tau ai o mai nei ono po. Mea le whai atu tatu por kalame samo. O tau ai tu lai mai te mine. O tatu te popo le fua iai. Pau ale mea tatu, just pray, tatalo. A o le wha tino ina o le siri ese o le atua iai tau ai. Ia wala. Na tupu ia vai taua ia, le te whamatala tua le whasinga leo isa. Na tupu nei taua. E le i kai whiola kwa kumaku. E sao. Taua ia mea ia tatu wama ai tutoa iai. Langa ele e papa uro tatu wa ai le tuspa ia martaini na tusi ai. Whaintafu in tatu malamalama. Eoe. Mais spese. E le oi tatou e manu malo peitai o mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e mauai le mana peitai. Tabi o teimi o taua i o teimi whengina tuai. Toso mai al whatu pese whai mai. E au loa Yesu matato. La meta o Yesu.
leanga o Yesu na manu māloa i lunga o le satau. Mela na a whai i launga na whai ngā lunga. E enda i si mesia. E lava ilea. E conclude lava se fe au wha. E conclude ilea. Ile maliu marito e tu. Ele conclude lo fa pena se fe au se whai launga. Ni lolo i ka kupu lan me anga i launga. E conclude lava le merte pula le conclusion of desile. A mata mai ofenga inga tuaisia tato mea e whai mai whai uia Yesu. O lona maliu ma lona toitu. Man malo i tato. Ya, lava na. Na lang lapisi lotu si mea tato a matanga na lau tautua mo. Yaso uma, o teimi uma, o aso teitasi. E a fua isia, o te taritonu, ile o au o se tangata ato toa. O te taritonu, ile o au o se tangata e ato atoa. O au o le tangata angasala. Ai o te apa i mea ia. O lo uola tau mawhai, o te otia i le levole. O lea, o au o le tangata ola tau mawhai. O te tau mawhai until I die. Te o te talia le whaoratanga, o le fe au wha ke riso. E sasi oe mau taimi uma no matter what. If you are in Jesus Christ your life, o le mafau o tato e angasala i ma se e tato, me lana e whapea. E dei sisi o tato e tonu ma sao pea. Pe ua e ia Yesu, o soifa e po i foreso. Ua se fa firo mafau. Ara tua tangata whaita oe lo to rua whaita oe wana io. E umane reso. Ale mea na, o te loto tele ai. O te manu malo ona o Yesu. Anuia, nia le tato tau tua foi mane au nanga ne Yesu. La 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 la. Lento mata uma mai a pilau amata tu sinta mai tala mai nei amatu i Amerika, Alaska. Leo ai lunga o penga ta whailani. Me pise pā, pise pawhianga i tangata ma. Ta whana i tangata i whawha. Le tatu wa ai i mo meo. Le kiu na whai atu i whawho atu enta mai ta i pisa i whawha. Teine. Ai oso whaalawaile security e ngaki e tau whai e vau. Ia ma a mata atu e loa ta whana ma liu ai tu atasi. A re wha tino ino le atau ngā whana. Tato vai tu, sole. E le tatau to atasi se tangata ma liu. Anu winga na le tala Samo. O anga i e whai nei. E reo toe tutusa ma mea no whai Samoa. Tutusa le lei ma mea lai whai Samoa. Wale o toe ma mau e se ale i a mātou nei. Le ma mea lea o lo tupu mai tatu honu Samoa. Tutusa le leia. Lea ua wawai atu. O le ua fono le fio anga o mota. Pei o le ua mai le li potia le ale fio anga le li fai pule ale na ta i Victor Tanmapua. Victor mai felingo o le sui fai pule vai maunga lua.
lea ua whapea mai ua umana mana tua whaisia li lena maliu atu i nei le whapea sa ele le vana latu masana pe so ava yaso tanu na ele na yaso polo na solo na lua non to talu mal excuse me tulau talu no malanga tu Samoa ai mali fasia ina i mota ile clubhouse fole uta ua o le Taumeasina Hideaway Club le ala ua maua le lipotia le fionga le lifai pule o le ua fono wa faile fono tawatia le nu le fioanga mota ma le ua folinga mai o le a fatula esepta mai ta i pule Sarah whoever fatula ese manu mana tua foi i foi le sa watu ia le va foi le tatu va mai sa i le fotos i foi na pia i foi le ainga na manatu le o i foi le na tu potu ai fe ese inga foi tamiti ale au va ale a foi ale tamaudi toro tamaudi o i foi na tu poi besinga lena masalo miei atonu o le tura i mena o tamauli le toro tamauli i se tura le lei o singa fu le nei te fa ngan me le fa le mo yo but o i the same place na tu poi ia fa le tonu le ala o te malanga tu se li i mai i mato o i lingo sone lone se te furinga fa pena Ortamiti mota siali ia ele se tamitu siela tal 5 sutolu tau sanga matua 53 years old early 50 o lea ua maua le tala fasiotia mai Samoa lea la ua faile fono tauati le fioaga mota ma folinga me o la faatea ia le tamaiti te lua suafe aiga o tamaiti toʻalua toʻatolu i le tuagani o le tamaiti pule o le aualiʻi na faatinoini le la ua aualiʻi leoleo ia fai ia faiʻuga leoleo a faiʻuga ia le nuu ma le fioga ese mai foʻi faiʻuga a le nuu ia lua sefuluafe lea ua lipotia mai e faagaga mo aiga o ia toʻalua ia o te lope afie ma le tuagane o le ouna o le night club lea o le clubhouse lea ioe fasia oti le mina le no faamtalatua i taugafana ia na fai nei fanafanaga tagata le fai nei i Alaska state o matou ni Amerika o le taua o nei mea Samoa ua le o toe fai tau esea Samoa mo mea o faatupuga faalavelave ma mea peia o mea tupu i fafone ua lē fefefe foi tagata Samoa e fasioti i le tagata ioe o mea le agauma o loo ua salalau i le lalolagi atua i o'o atu inai tamaʻi Innocent Islands sa kakua faapea kakua innocence to e lau o Niue o Samoa o Tutuila big time o le alava ua lauatasia tatou manu tetele nei i tumaga a mena tau ai le mea o le tumaga faasamo te iloa a le toe malosi le tatou atunuu e toe foʻi tua i tumaga a Samoa e le mafailaga fofo mea ia ioe e lē mafai ona toe foʻia faafitaulia e le manaia matua lē manaia o le mai o le a faatea foliga le a faatea motu ia le tamaitaʻi ana le pule o le faakalapu lea
ai o le fanua le tua lunga e fo mai lisi mai lalo le department fo le MNRE pe o na o no winga pular tu lang o le lisi o yai pe tu fa foi a o le tonu ai o lang o le tonu fainga nu ma nga ele mota ia ela vea i tu la fono fa nu le la o maua tala ia o le sifone me e te tau ai nu na matua o mai anu mani a to fa tu la e tau fo i ai fa fitau di fa pe ia o si e malanga tu nei o le resident California o le sixengi America le o nga ato fatali atu le ainga i nei wa e nofo i nei e reside i California aleli ato se vai aso i Samoa ai mali fosia mai Samoa ye malesi maliu na se vai meu tonga fufu o tele mau tele ia se famtalanga but similar ia itu ainga maliu ia a fesilio fe o Samoa matanga tele itu inga ile vai ele longo de lei ele matango fie Samoa o le ua e la post na utango a watu nei le Facebook sua malie lo le sainga na watu e tau fai miti ai le Pasifika na watu e miti ma enjoy ai le Pasifika Samoa the whole of the South Pacific including New Zealand and Australia ile lole sua malie a saina na watu e miti ai ma fa malie i nai ma se e tia ai le Pasifika le la ngata la utala no ai i Pasifika o te le pa ia i si atu nu o lalangi ona na umai lole sua malie saina ale tele o tasia nei mea na o tasi o i pe lo te matawina ta upule na amata ila po kalambi iyo ta upule na amata ila po kalambi o le mata upu o le democracy male me tau communism le la utatu vai atu ua le ua mata na le mafau saina ile afianga o le Pasifika a tangata mo mua na whaawo desi tangata le whaawo le lei ma le malo saina tai o le malo le o Solomon Islands au la kama mo mua le ua avela na complain eli la ngaisia pe foringa mai o lata i Solomona Kilipati o ai no na pe foringa mai o lata i nale fa pe u yele mission ai fo asina yo atasile tai pe e fai pa anga masina Solomona le atu Solomona alela o to e vave al fai tiola kamalea ma to e avela na fai tionga ia saina e le tatau ia saina na la tu fa tu fola ia New Zealand Australia io i o le official vai fa fo New Zealand Australia se ti sila per tu la me a le te fai tu le tala bela na te fa tu Samoa e vela le la rola io e le te tenga fatia New Zealand nga fatia Australia nga fatia e ao ina fuli tua mai le atu nu kominisine e pawara le atu nu e whanangonoi ina le malo tele le nei e le ngata ia saina a o le lalolangi ato mena e o fofongi ai le fato a lua se lau 5 sefutausaga talu ona faatu le malo Amerika ai pe o se fai ma faamalu mau tutu e mapu iai e malu iai malo uma le lalolagi pe a o ina tulaʻi mai tulaga faapea o lona uiga e mafai tatou tutilo iai o fuafuaga loloto ia lo tatou atua io o le iai o se malo e le mafai tatou faamoemoe i le atua me o le atua
te tau foi le tuana au mai ai tangata pei foi o isi tangata. E tau wala mai ai lona pawa ma lona malo si anga. E na te au mai le control i le lalolangi. Ai le whapea ua tuua i le tua, le moni ma whamani o le tua. Io e o ia o lo tu whaatumutumunga o mea uma. Ai o le winga na o le tala. Mena le ina au whaatuala utala. Tau te vevesi i neme o taua. Tau tala noa foi le taua ma tātou whaongaina i le taua ai foi. Amerika ma o i fair foi le Middle East le ma tātou whapea i ua taunga tātou i fuanga. E mwhai foi tātou mimi loa le mea whapea o ina. Pato lea o te whai atu. Le taua le i le pesene na o pese atu e nei. O mai a so mai ia fina fina. O le taua Israel ma Filistia. O ai la nu na tau nu Filistia. Ia na tu te loa. E leo te nā ma le laina. Paenga umana tau nu le o mai i le temile nei. So awala tatu te whai mai tatu mai whai mai. Ea mama o mea nei. O mea wha matala mai ai i a tatu. Le pule tu tasi a le atu. Ioi. O tau ai e te whai, awa tatu te vesi fu whai mea mama. Ioi. Mai mawale ka kokaini. Ioi. Tu oi pe maro te tele i e tahu. Pauar mea tatou, te talo tatou, mole saunga le mua Pasifika, io aila ie. Tasi le misio le latu i Pasifika, ai vavao e tapata. Awa tatu te whaalongo i tala whaalongo, tata whapeo vivesi lo langi, taunga tāri so i fuanga. O te ai total disagree. Nanga, o le mea agree ai lo tangata to tasi, malau po kalame. O taua o le lalo langi ma mea roto. O le mea nai whaamatala mai ai i le lalolangi. Le malosi o le atua malosi. Oi. O mai a so mai i a fina fin. O ala me kako. Lan me fina finau ai tato. Fina finau. E leo toi tau la tato ni taua. Ai fina finau i tato ina i o tato maua le sa tauro ke riso. E mana ia. O le taua le pi o le vava i tatu. O lea. O le ke riso manu malo. E mausalilo o e sa mo e ke riso manu malo. Po le ale vevesi o taua ia. E manu malo fa atasi tato ma ke riso. That's the deepest. O raba ai fam tabu sisili mei. E sa. Na. E le se le tala le fai atu. Nao na taulangi fai mai o le taua Iran ma Amerika ma Israel o tamuta. Fea taua e no fea taua. Na tau mai ale lalolangi, tau te li i whana nau tatou grandparents. E sa. Na tau mai ale le pesele no pese tu nei. O foi le tue pesele. Se la uonono. Na refer le o il peselea, refer il Samuelu mua. Lona mta upo fa. Fai tau atole te ho chapta o ke fai ko nga fai poiva. Na eva ai le ia i fa solonga. Luma tu Samuelu por tu si ato Samuelu. Yo tato tiro ia i mea. O taua ma le vala awina yo o le atnu e kaunka le taimi yo. Mo le pawa fa ale malo. Leo o mai temine, o leile malo Amerika lona pawa faa le malo. Eoi. Toi mai maufua le tatou temi o le taunga tā o le suau. Au tau te tua ia i le taua o lo whainei. Aua. E whawhongwhaine li pāremia. Eoi. Na nei te o tatou tua ia le taunga tā o le suau umalea. Ai umane le taua i ranma. Ai sa me ia whapelunga le tau o le soifanga. Wala. Langa whara winga na tala o le soifanga ma leo langa. To move forward, to move upwards. E le isi o langa e go backwards. E le aru soro muri si mea tatou. That's life. That's nature. E oi.
trust me, e uma le taua lea, leo tatu whaangaina le taua lea. O si ia le taunga tau le soifuanga, ona o taua ia. A leo te whaetia te oe Samoa, na tau mea le lalolangi, tau te le ifana nau mai le soifuanga nei. O le halan me te te wāwai, the nature, o le soifuanga le niti atu te olai, e move forward, e minoi iluma, e tā iluma. Le whai mai ei le sunga le li i o e Mosese. E tā iluma. And that's the whole, that's our life. O le tatou life, o le soifua ma lo ola, e minoi iluma. E le esi, tai tonu mai la auto la tala. E uma le taua le, e le teime uma, watu te le lo para teime taua, e pulea i Irania ma Israel, e pulea tunu te tele nei. Po a la tu agreements, e mai mawai le teime tatu te muni ta iai, e ni vai fai ai o tata. Sai ni nei le agreement, tai auto e alu le sios fai. E pawaran mea kaku, o koe me mamu for keimi, ka kalo ka ia longa afiafi, kono kikilo, ala tala ia te oe Samoa. E uma taua ia, e ele teme settle down ai, ai le toe pa ui fo ilala le tau o soifuanga. Le ala ua whao ngai malo te tele, whao ngai malo ma tu nu uma, taua nei, e whao ngai le upu lea, maua lunga, the cost of living. Ioi. Langa whao mea, o le vainga whautuspa ia mea ia. E o le cost of living. It's all in the Bible. Politics, it's all in the Bible. Corruption is in the Bible. Corrupt. E le se e tia whapena le tatu vai. O ne tusa pe tala noa ai tangata popoto tatu malo sa mo whai o le tau le uama. Whai atu la poka la me iau ele ai. Aua re whaseina i tatu tala na. Aua. O le latunga le o mea ia. E uma le taua. E toe settle down taua ia. Ai le toe au maia i lalo the cost of living. Trust me. Si kau ki mai ar kaku e ale u kau be vela me famul moi. This. Ioe. Ea. E saurtala. Ioe. Ne foi na le na fai atura utala le meo mo meo o va ainga. O mo meo o tatu va ai o le mo meo o foi go meo la fruta o me foi o le fa nga isi to inga o isi ter to nunga fa tu spa ia e to inga ngana foi tatu te fa no ia e foi mo me tau fa valo anga foi inisi ele mfensi se tala tu spa ia e ele temi to e fio mai Yesu ele mfensi se sa ai leo se mata fai oi le na le tangata fai. E turi a pur mele fai mai ai le tuspaia. E le se mata fai oi na tato. Tu sa le leia ma le cost of living. Ioi. Tau te tala nolo le mele fai mai tuspaia e iai le teimi e toe fio mai ai Yesu. I leo se mata fai oi na tato e su e pola teimi. That's not ours to do. Ioi. E mauma wale teimi. Kai pe an mele o ke fai a koi. O le tatu wa ai po le ale fōringa fai tau le teimi mai tau aia. E matua mau ai kaimi o kako sa moa. Fai menga fai koe le fionga le li parmia. O e koko ko ka fale. Toto au ta faf yo. Ai le nga le ngo fam fa kali a me o afim pena uma. Le la fe me Yesu o le toia fio mai o Yesu e iai signs. E iai whailonga, o a whailonga. Tutupu mafui, tutupu whaamai. E o mai matangi, ma wha ma rolosi. O fua wa aiana, ua fian sūnam.
ua fia ni me tutupu ua fia langa fo i le o le mata sisili na mele i le o tatou e faitauina le o mai o Yesu i le o le mena o ila tatou ola e su el to fia mai o Yesu a tatou na fai le memo mua le tangata kirisiano la memo mo tan fai la mena mali o Yesu si memo mua na tau na accept te tangata sa ili mo si mele mo mua first thing first to ava ai nela ile temi e to ia fiu mai Yesu langa kau ke feo ki o marka ko langa ele ia fiu mai Yesu you have no idea I have no idea o affair e to foi e to ia fiu mai na essa obese tatou ai o Samoa o e faile fatu ainga o tangata faile me te loe manuelo ainga to le talo faile Papua faile Pamoa io to fai to ofi koko kamu koko le kule me koko o ngi me o ai mele na ilo fe koko mariwanga koko mariwanga io anga ke loa the end results o lo to ina mena ai ana no fai atu langa fiu e fai atu le tala ele mfenda me se me im Samoa o faafi taulia ele mafai e tatou na salfa fi taulia langa o fale a onga me mo tatou o mea i e tutupu pea e fai mafale a onga i lo soifuanga ma lo wola i asa uma o problems mena le no te tau le tatou numero tatou tatalo i le atua e ame ese faafi tauli no we do not we cannot tatou te le tatalo i le atua alofa mai le atua ame ese atu faafi tauli ma matou plea e ame ese lo faafi tauli ma tatou ne se winga le olanga de ai se winga o le olanga pe ale en faafi tauli de ai non faafi tauli longa winga ngar pepese o kakoma aleluia a o faafi tauli o le driving o e ma all these problems what they do they can drive us through Immanuia o le atu na le ai lo faafi tauli le loa e tatou le me tatou fai esa opese e taua o poinsi o te tala no toi sam ala me kaloi kako ile kupe fa pele mfinga vese le talo tatou ile tua e au mai ele tua lona malosi e malo losi e tatou so we can go through all these problems e mfina no e tatou fia ngai fa fitau pe a faia e au ele mfina tatou faia with our own strength ele mfina tatou faia lo lava malosi malo loa e mo o mia e tatou le malosi fa le tua e once ai tatou le malosi na go through lo tatou i le malosi le na ia o Samoa te musu te tala no tele i le mo le meo o saina i lo tatou atunu ai sia langa ua iai tatou tangata e tala ngafa i sainga o tatou fo tangata saina isi tangata ua matua mautu mausali ainga o tatou ainga saina o tatou atunu ioi ele fengo fia foi lá no tala no ma faz um sino lima mele but e ala na tala no tatou por kalami mei o fainga na faia i tuila e pale atunu o Samoa malona apa i ta i o le malo saina i temi nei e lo le leia e tuila e pa o le malo saina ele amai fuani mea na tele ave fua e o ia Africa ele ave fua that's the nature our nature e o fo ia tio io e te lo tato uma e o fo ia tia fai no talu the paro ili sanata fai fai sanata paro tia o le fa mo e te alo le temi ele kalimerka kalimenga fai
mo ke lo le ka ke fa mo ko le me pisia pisi le fia ele tau sisi lo le tangata I upu matala na fai le tio le na fai ina rin ka fanga e mo me drug dealers ia tiro tangata mo tios menga rin ka o drug dealers ioi o le amount o kilo si le la batia oi se lau kilo ia la batia oi by this time of the year I have to receive this how much money at this time o tupe le tau o le taimi le tau no receiving ele mafai lo la nga kausi le kanga le tio le me e tau ma o fana o le oti ioi ai tilo la ia saina o ana mea uma e foa I mai ile atu there's a string attached ele mai lo saina I lo atu e lo saina ele tu tatu le ia ko ke ia le tupu I Africa tupu ia tu nu ole ioi le South in America ke ia I se wafu la se me ku mai va ka usainga ua o ne saina ave asia le mafai le no keep up with their deals whatever deals they made or menga pena fora oi nei lo o tele le lo for saina le Pacifica tele so ioi not only Samoa Tonga Fiji atunu umar Pacifica Teilua o tutuila manua ele tatau ana sasi I tai o tutuila manua alanga lawe I foi tangata saina tonu tutuila io ele tatau foi asia langa lelo le tai o tutuila ele mess around ele malo tele nei io ese selo foi kai kuila I si mesi la ko ke ala wina lo tangata saina ini tulanga mun pisingisima la ku kamfai mena le ne pi kau kaka ese ia malo saina male malo tuto tasi ese la ngale le saina e mo ia ese fenga malo pat or Samoa o le fa sa sangatu malo America e pui le territory o lo ilalo o apa au malo lo sio le malo tele o le pui ngana America ia tutuila manua e afia toi mata to le malo tuto tas le laki toi male malo tuto tasi to man la mala auto ele se le tala le avatu a auto o fai to research to man na ile e manuia toi male malo tuto tasi ona ole va ai male focus le malo tele I lana territory wa ave ai lana faile la tio mal territory ioi ai langa ile faina matu ese o to ainga o Samoa lava o le Samoa pe ese fainga malo le lo America o la tou masia mani impertaria na mafuaina ese Samoa o Samoa ia tas so ila le manuia na malo tuto tasi tau te pa ilo mele o purfana ile mele ta o le fai ile malosi e manuia malo tuto tasi ona o le va ai America ia tutuila ta tonu mano tala le fai atu io mela na langa na tulanga ese ale tula I mai tulepa o le tulanga tula I mai tulepa sai lele na fa tala le ai le va ai tulepa ma fa sia ai la na va ai ia tutuila mamanu ai taula I mai ia America matua ai tarto ina le malo tele ne isia o pisi le mafaufau o tulepa mo le ola fa komunisi e koe fiu e koe kau mawhai e koe kau whaala lanu lana mio lea. Loa umai Samoa si ana mio whakomunisi. O ana winga, o lana tautala, o ana upu, o mea umai tautala i to ina le whakomunisi. She's a communist. Yeah. Tangata umafo e muli i li tamano, they are con people. Yeah. Hata ola le mafau. Na fai fape na winga mo komunisi. Te vai le ngana tu te vai la tu decision making se fape na. Ti ngana fai matu la fono Samoa ia tu le pa. O le mele fape.
e pule aku le pai e kai mi kau fale ngai e pule atu le pai a ua fia ni warning sale al famsinonga e mai ia tule fia ana ngala le se po kalan tu i pe famsinonga o fe ku o si me ka ko o fia ni ko warning se mai atu le pa le lava fai kau fale yo o fe ta ti le sa o le mele lo ngana tala auto wo to te tilo ia tu le pa mana saunoanga mai le amatanga le ai se ita no metasi o te malo le ita le malo ni Amerika o le ita i o te malo so te le lo pesia vai a ita seina ia Amerika sa le ita seina tele ana pomo atomika tele ana meatau tele ana soldiers so they can fight against America. O tu le pasai lele. Ma puni le nguto tato. Yo langa fai e oe. Ai a fia ile tunu ato. Ya. Le upo le lo fale fai atu ai. Upo le sa le tala le fai atu ai. Yo. Langa o simta upo sia no pese atu ele amatanga mai le fia. Le la se futo sanga la po kalame. Iva tau sanga. So it's almost 10. Fitu valu iwa. Pela si umi, o mata upu ai na ua matai. Na matai lona o se malhita pipi. Ta upu ia. O meo lea. O meo le mafaufaunga wha ako menisi o taitai o le malo samu. E ai si ata o to ina te watu tapu e mai mafua male pale mia mal presidente o le malo saina. E oi. Fai aku deals al watu male la le tulafon RTRA 2008 o mea mai al watu mai lalo fa malu letas iyo o le fianga o fanua o le fianga o tangata o le avatu ma a saina tutu to tonu fanua tau Samoa iyo o le tele o pisinisi te tele o pisinisi saina e le totongiangi tax e le sitalaina e se fautarai a fai o le ua maua e whainga malo o loo ye nei pa afe kampani e te tau ona le sitala ai uma esa ili atu na lea na tolu se ramon tupu kampani le sitala meaning those are the only companies who pay tax. Yes, Samoa. 300 companies out of 4,000. God damn. Mangi meu whapea whai. O angi mea whawhiwhenga ku kupu ngi mea whapea. Ewai. Ako mai ngi la laude le lofenga ngui le lengi a ongan ale aku kamaki le lengi fenga ngui le lengo maua ko fake invoice maua kampani e fia se rau afe ele stalaina e fia ngi kampani o las e maua tupe le malo Samoa le ese tax le se la fonga peia se fa utatato e neni o tala lenta tu fa longo o mai le fono fa mata fa manino mai fa felanka ko fa pea fa fenga ko fa pea no Telo lau le ta ur swafa ai la tana message mai ata te leo le message na te lango ina la utala no atu nei e fai mai tu lepa e ele to ina le matutu no uma le tu malu fa pia uma la bona winga e o tu tono le matu no e fa saolo ai te malu yo i fai au matuale loa te malu le va au finga lunga le tu
e whaasausili. Fe meila tangata lea. Na malepe lungo lelele. Tala tangata lea na fe meila tala tangata lea na fe. Le whanongo mo mai ya. Le whanongo mo mai. Fe meila tala tangata lea. Ele i wawe whaautia. Na ai e ilo papatua. O lona tina. O lona tina sa whengai na suga e mole mea o le fofo mai sama. Era tu le fofo mai. Il to ina. Ka mi milo mai ilo le. Io e se whanau upe o mangiki o ka kingo le whamatalanga rata. Io e. Meu makua matua to ina. Ai li wawe whaotia. Mola mkua i mali pelepe lungo le ele. Le whanongo mai, a whapea ngai whanongo mai le sefi o ngai ele toa inga le merita no soe. Mai tui titi a pū whawhāra papatua o i loa atu i to tonga ai eilo. Le tala mo i ele stala, tala le whai atu. O le whaasoa pau le tarasanga, a e alofa tu le. O wane e whaelo ai lunga. Ile. Toi ina o le nuu ma le fio. Ngai lo, whemero o mai le nuu le fio anga ma le tumalo. Te le ta o tua po sa whai ipo po. Ana, ia le o whaatau nua lau tala le whaatai mo le whaasoa mai le mea. Ai o le taua i o hito inga meso le. Kei loa le mea e a whaina i lo talo. E whamasinonga. Paalua nga may warnings. May warnings sa whamasinonga. Ito ina lea. Ioe, lana warning. Aua ne ito e ta ua le ngō le pāle mia. Mani tau whaaleanga. E vai pesi sa laki whala sole le mea sole. Pesi sa laki whala vole le esensua mali le whala e koe sa saa i marikang suka ako. Kua ai e loi. Ai e loi. Kua le popor le ato ina le whamasinonga le ato nuu sore. Sere kisi ka woso e whoro ka ingo sole. O whea e le mea kua i si mea akato. E esenga mai au kufai unga whamasinonga. Au langa le le se o lea ua tilo uma sila uma tuala atu nuu. Le mo uma tangata uma le mo mau lan mo mau so le sao wa uma nga mai le warning fa lu nga mai warnings ave ya che ave ili tangata le awa ni eto eta ua yo ma me fa le nga nei ta mali anga ase va ya ki oi o fela me le ku ka ku famsi nan mo le fes fa i me sa o ta ua i lau tala noana nahi. Sa ili ngā malo a le tai o le tatou atu. Na lua Eva Island sia ki masani. Na maua le awa noa ua watu whaatonu atu e tawala i le konsula o le malo. Whai atu i appointments tangata. Nana laina mafua na fiwa ele fionga le lipale mia whaonga le ofisa o le mauta Samoa i au kilani e whai ai fono tanga ia e li whai mai lai lono fale na sau i ofisa lono winga o le whenga ruanga he is on the clock. Well, if you really think about it, he is still on the clock. Nala mo tala. Le whenga ruanga. Esa. Le o whai atu i appointments ale atu. Ewa.
Lena, ai tu e fo'i le fionga le parimia. E saula o tene o, saula o tene o mafanunga. Toi fa manino a tore langa o ia sa face to face. Ma le fionga i le li parimia. Io e. A lela o la pa isi mesi, a langa ua, lo watu na ua mai tata iluma. O le sa ili malo le taitai o le tatu atu. Ma le amana ia e taitai o isi atu. O le tapena le tatu parimia la fo i atu i Samoa. Ai alu atu le avea i Australia. Io e. E fiu ane i Australia. I fea. Brisbane. Le lau te tatonu o lo he's in Australia right now. Lana fion. Io e. Au lea. Pio no fai atu. Fa manino atu ai le fion ai le li tamaitai. Ia, le tūlanga. O le se o fa se atu no tino i tupe. Io e. Ai ave fea. E ave mo le la ua le alu le Mansamoa. Ua alu le Rugby League. Alu le toa Samoa. Fia, lua se lau 5 milion. Na ala ka kova ile 5 fu ile le lau ai fu ile vanga si pale mia ile fa pe o le proposal na senia tu. Ia se tatu talia. Lupe mau. Le ala o se tala fia. Lua se lau 5 Australian dollars. Milion. O se tala matango fia le nga tala. Mo le Rugby League. Ile o le Mansamo. Ile o le Lakapi Samoa. Na. A fesili o fe mea la koe mea. Lango le isi wa tu kong Australia tu. Ai o lau tau whaati whamanino e mawhanu pesa. O le malo Papua New Guinea. Oi. Sila na tatu. A lefto a batu nei e Australia. Le 19.2 tala. Nung io te le lope fiel tu pe Australia. Ai e se furu iwa te si male lua miliona tu pe lefto a batu nei e Australia e feso soani le budget aro tatou atunu. Sila tatou sa mo ile manuia le whamanuia ina o sa mo le ilalo le taita inga. Le fionga le li pare mia le olo tu le mertini. An malanga ia na malanga na lua e whaia na siaki masani. E tu e toi fo ila susa. Ia la olo na whafose ia le o atu le o fia. Mone si ia fea ni Australia. Ia. I maua fo ia le au ile au kanga lu vai ongo ia le tatu tala fa pe le amale. Ia. Ai o pe nai whamatalanga fia na. O nei whamatalanga fia na. Lea o te ara ni taia. O ka ni complain supporters.
Ka mo le message le sai masu fai ka ua mea ka ngai fa mon. You're not. Ole complaints sa tangata lango le cha pipi. O tangata I tasi nei tangata sili na ngutu leanga I le whainga malo. Leala o le ngutu leanga I le whainga malo. Ala uto ngutu leanga I tai o le lato vaenga. Ma le cha pipi, ina ua. I le whai unga o le lato refo. O le lato lule na umatu nei. Ua sau lunga le manu malo o le afa eka e por kuata eka. Ma le pepa numera pepa. So e matangata uma. Nga ongu mela o tickets na manu malo. Nei se ngō stasi. Le aini ngō ni nuun information tangata paua le mea o le ngō tangata o le nampa o le numera manu malo. E le aini ngō tangata. Meaning, le la ua whai e le vāngar tu ngā me fu le o pepa fu I ele I malo. A o lea ua wha ngalawa I. Atu mai e avoid te aile wha aro tupe prices. E sao. E veintato te tiro iai. A whapea o leo au mai whapea ia na o pepa aile eini ni tangata I ngō tangata. O lona winga. O leo ua wha ngala mai pepa ele I taulia. Au mai ai ina ia avoid aile me o le toe redai o le toe afoi. O le toe vili o numera. Io e. E mwheka kukir whan mawhafoi en mena. Langa leo apia mai lunga. Na o numera o pepa. Aile ni ngoa. O tangata na manu malo. Meaning, o le lavala ki ngalanga se ia kurungu mela ili whataua. A leo au mai o le pepa manu malo lea. Ese fer tupe. Ele alu ese la ko kupe prices. It makes sense. It makes sense le mele fer tupe. E mawhaina na se ia tupe ele totongia. The ticket. Ele totongia. I count lava. It's a winner. Ioi. Le pepa ele totongia le pepa lea. A le nampa la ua vi o. E avoid ai le alu le tupe e fai e prices. Tatu wa vai le iai. Ai pio le tau eso mafau. Ai ina wo vai fai tionga ai la tau tangata malo losio o tangata matua tau fa leanga il fenga malo. Io a le na mo ko I fuli ko I o kan pala vale mani me tau fa leanga. O le ufa tau fa leanga I le latu tai. Ma le refo le latu. Io. Le ua latu taunga oina. Le ua laku kaunga oina. Io. Ua ngalo ka mo kopi mai lunga mai lunga ia numero tickets. Mai lunga numero ticket power ticket na mai lunga mo bua va ele manu malo ile ta vale o ile ta vale tulo. Sorry. Manu malo il fanua. Pe afa eka epe ko ta eka o le manino. Le foi sengo se tangata. Na le numera o le ticket. Pa solo melo numera pe valu epe io na o numera o tangata o tickets ai le iai masingo se tangata. A fai ala o mela ia le fakau. Ia samu. Ka kororo la ia na. Ia le ala fe meni si o le sava ai fo iai. Io sava ai. Ona. Ana foi e kasi ala ka vai ta sila kilkilo a fai o le ai ngi ngo tangata manu malo ana le number ticket o lona winga o le lava la ufa ngar ticket le as a winner a oile winner it's a nobody
o le ala kua no pari lea. Ele ese tupe ale hitapi pielu ai e tutongi prices, meaning they save money. Le toi ta ofi ala tou le winning ticket le mo mai. Esa. Tu sa le ese kanga ko malo. Ale wa claim le malo. The ticket number, no claim le number. Lono winga, a claim na. A fa pese furu wa fere malo. Instead o le alu le empty ticket le ko ekipe ala tou se furu wa fe. Io mea ka ur kau whapalea me lo whai. O tu ainga malola ia sa vaaia tō atunu. Le ka kukana ngoi foi. O tu ainga whainga malola le sa mo sa vaaia tō atunu. For how many years o ka kuwa vai koe ngā mea? O fia kau sanga o kako kikiro e koe ngā mea whai whakong whiki whapea. Ia ele isonga whai foi le lulu lea. Ele isonga ko mumu foi la latu ia latu tangata. Io e. Nanga le mkako wa ai uma u fia kau whakau le refu. Fia kau whakau. Io e. E se le mata ngā o ia mea sori. E se le maka ngā mea ia ka u whasamua ka ko le kau whabalea. Kau whabalea scam. O scammers kanga kange. O koe ngā kai rai ko ke manga o mei kai sam. Koe ngā whainga malo i ko ke manga o mei kai ko waku. Ia le nā. Kau o e kau whabalea le kungu mala ko lava followers e tau watuela tutupe. Talo whae sori ato filau iti arisana. Talo whae awa ai kolone. Nai toi ina nā fuafua mai ale nei vaeng whapwhai. Io e. Ngai koe inga ngā kangi I lima. Wha maongi le whainga o le vaeng whapwhai ngai. Io e. Wangi. Ma kua kau rea ngā inga, kau walea ngai whainga whapengi. Kalo whainga ko inga, wa ai kolone. Ka kia ia tupua tam se seranga ia a wa ai kolone. O si koe inga o to filau eti. Koe inga ia ngā manui ai le vang whauwhai. Nā whauken whinga lau ke ia u le tapipi. Kau ke le iwa aia o su e kupe whapea koe inga ia. Whako a apa le malo I le kaimi o kuila e pari. Leanga fui o lona lea nature. Mana tupe. Ioe. Au whela laku le ki o ia laku I msosongi whakau tickets. Nā mo leo mai lunga mingi poki. O wheo I hele observa leo a mwhai mai. O leo mo mai followers. Tangata whatuatua ina. O leo a koe out mai alo latu le mali lia I lunga pengat whailangi. Ioe. O whela ina observa laku ka kiro vai a koa peo so me se kala la observa I mei. Ai, sele. Tanga Ioe. Io le nā. Na onu mela o pepa ai le aingi ngō o kangaka. Na manu malo I pepa. Ioe. Ngā kua sa ia tangata pito sili na lango ina tu le epa. Malana. Lena. O le matua tau whaavalea. O le whenau kako wawa aisa mo. E tali e le fionga le li pāre mia manuia.
se fulu ma le iwa tesi ma le lua miliona mai Australia e whaopopo i le paketi ale atunu. Anafi. A le foto e malanga i Australia e avane tu lima ne i ai le lua se lau 5 miliona Australians. Molia. Mole la kapiliki ale atunu. Matua i opposite ma le mele na fai nei. Sa ili le luru me. Alea le tupele sa ili i e le vanga lea. O feso e la tu tupe. Tu te lo tu tala. Na fa fo mai tu le pa ila tala le fai atu. E fatanga mativa pe fa pe tu le pa. He's a millionaire. He's a multi-millionaire. Nanga ka malo e poko ka malo e fakanga ola fa penga. He's a multi-millionaire. Trust me, sa mortala le fai atu. Tu la epa sa ilele, he's a multi-millionaire. Ileva lea tu la epa waleva loa se furu kolu kau sanga. 23 years in power. Tau te loo umatu pela i tu ina. Le i kai kai. Yes. Le i kai kai. Aya kamai. E poto e pretend. Mr. Pretender. E poto pretend le se pe. Al milion yak mano. Nem vencer kala le fai tu. E sa orta le. E fua e le tele o mau famsinonga o umat nei le 5 sanga tabuai. E se sa fai le fua ko fai le lurula. Ai fiengi ngi famsinonga. E fiengi la ko meo va ko mo meo a foi ngo o lo ia me fa. KC ma MC ma PC o lava mo ko inga fiengi nganga o ko fai la tu famsinonga kele ma fienga fai. Io esa su le ko su ko foi le. Na fai mo foi le siru fai ka milion la ko le fai ko mo ka ke o le no po fe nga bia. Io wangi mele fai ile fula ko angan mele ele se le tala le fai atu samo e poto ta malo e pretend e poto yola, but I'm telling you samo, he's a multi-millionaire. Yes. Ana mena ling survive umile ja pipi fatanga fa pe fu la kele kupe kele tupe ya orna sinata tum ta upue tatu te tatano iai olo sa mo ia le pai atu sa mo le fono tolu sumalfa lona tolu marfa ale bainga foile leo ta ua o le fala pututonga o oina o le ngangana sa moa i Aotearoa ia po le fanga sa. Tele nei ta ua ia. Lalo lo sa moa. Na saunoa ia ile sui pale mia mai e whaonga inai ia le tu le tala foile pe fai wha o se theme arata mai tai sui pale mia na ia whaonga inai le foile le ale aisenga ngana ua le aisenga nu ale aisenga nu ua pole nu pe upuna le wha pena whaonga e le tamai tai Dr. Aiona Fanafi ua maliu. Ai le mea mali e langa foi o te whai atu o si o fiafianga leo le mea o le kalama o le ngangana. Ua tele mo asosi whapia, sa iai foi le si vanga tau o le whale ula e whatua i upu. Sa i whatasi na vaenga, me sa iai ta vita ia le sawhai pule mai ia whianga le foi la latu foi le o le vanga la le pei o fas e fearful e New Zealand le e center la tu et kora New Zealand fangsa la tu fa minga fa la putonga
mo le a'oina o le ngangana Samoa i Aotearoa. Ia. Samoa au tau whaafonga i le ngangana a Samoa le taimi nei, kua male pea. Ia. Matua i male pele pea e o ai to tonu le mautafono. Ia fai pule te whalonga tu le kalama o le ngangana ma kua okia. Ia. E se tangata ke mawale me o le ngangana tautala, ngangana i tatala i no ngangana launga. Tele tangata e maua ne alofana. Ia. O lo me alofala le ia o me o ngangana launga, te lo me alofona ngangana le me o le kalama o le ngangana. Po le vai ina o tonu le ngangana. A whalongo sa mo iai, a whalongo mai foi na ia uo ia la te whaongaina upu ia. Awane i le malia sisi, ma whapea o te whawhia poto. A whilo te whai atua i, o lo u leanga waa mai le atua o le kalama o ngangana. Ia. E iai upu o ngangana sa moa le mawhain tatou whaanumere te leina. O lea foi le tau le tense na le ngangana whapiritani, ia mo uncountable nouns. O sauna. Iai vaenga o le ngangana i le mawhaina tatou tau wha lau te leina. A leo whalongolongo le ngangana. E ala lana no tano mea. Leanga o le ngangana o le whanga le leo i Samoa. E le ngata o upu. O le whaleonga o upu. Me whapena. O lea ua sawa ua lua ea ilunga. Ma ua whaasise tupulanga. Ioi. E whaasise tupulanga. E se ai tupulanga whai mai. Ioi. E sao le upu le whao Sofia. E sao le lele upu na pe atanga o se ua whao Sofia ta i te le melea. Ioi. A o le tele le upu le ua whao ngā ia i tatou le wha a. Ua whaasise i tatou le upu. Ioi. Ua whaasise i tatou le upu. Nai o nai o paanga, nai lato te whaangaina le upu lea. O le awali. O te wha maruru atu. Sa mola tunu pele. Le ai masea o ngā o le vaenga le wha pututonga o ina o le ngangana Samoa. A o lo tupu wha tupula ia le upu lea. E le mawhaina tatou wha numero teneina se upu Samoa o le upu tau vā e sau le upu le nauna o le tau vanga. Le mawhai un tatou wha ngaina i eise me tau o se tau vava. There's no such as a say le kalama o ngangana. Eoi. Mena e tāua Samoa. O le awali. E le ise me tau o se awali. Se vangana ua whapea. E lua au ta alo. O le au tamaitai. Ma le au ali. Nfto asa oili na. Ai tatu te whangaina lo whapea. Se oi le whafoi o mai. Se o si awali i le. O le whautuanga. O te le whawhia poto. E o te whesoso ni atu. O te le maua le mea alofa na ia te oi. Ai ei fusia o mea alofa. Na mai leli. Ioi. E pele ia te au le ngangana. Pele. A whaila e pele ia te utau le whaia ia le mea lea. Le whala potutonga a o ina o le ngangana Samoa. A oa o mea ia. Ioi. Te whaitu so o le upu lea, lang le unga ngana tangata i tutonu o le parimene. O le upu. Pasauni. Samoa le se upu whapena. I le kalama le ngangana e te lem whaina e le upu whaai luma o le upu sauni.
You can't. You cannot. Ioi. Aisia. Leanga o le natura o le sauni. O oe o le tangata, o tātou tangata sauni. E le whaataita ia le ola sauni. Sauni is sauni. Mena le mwhainta tu whangaine le upu. Wha sauni. E le se se kalama. Langa a tatu o le ngana Britania e elo na kalama vai telefone na se le fena nui e isi tangata. Ya pulotu le me ta se lo falongo ke le long whangainga kalama se. Io papena fola le tatu ngana samo. Vele te fautuing lava. Io fasauni o te whaamole mole atu. I tatu atunu. To e sisila tutoa. E fasauni lo tatu. O tatu lo la ia lea. E le loa lai o e whaasenga te mi te sauni ai. A ore whi au ai o re whi au sauni. Anytime. E tau le whaataita ia se sauni. Mena leina o leo te watua ma le mafuanga. E a lai o na le whaapopoina le prefix. Le upu amata o le wha. I luma. O le upu sauni. E o ai whai pule. Tu lau te le alo sa u ioi. Ele mfaina. A tau ola au tau wa o ina nau te whape. Tōle sa ili mele o te tano tuai. So se tangata sauni lava. Ile soifuanga ma le ola. O le upu sauni. You can be ready at all times. Ele te le whatari se alatu te si whatu te o soli sauni. Soli sauni. O le tangata e iai le mafofo. E ta pena so se tengi. E sao. Ina. Ai wharongo la i se tangata na te toi whangaina le upu le whasauni. Musu iai. Senta link. Io ia e on sai mai. Sente di tatu link. Ia, leu sin tatu link. Ia, tar fitu, ia, taliva, toe fitu minuti ia toe, ia, ono o mai lole o tatu malo, ia, tatu o tamita i o moafanua. Ia. E whamaruru atu, pio leo o tala noa atu i si mesi. Langa o le ta ua mai o le whai Samoa, ia le meo le fontanga le whangsa. Au da tōra ia. E te tauna malolosi le mele. E te tauna malolosi i le mele. O lea, whatonu fo lau le... O isi me pito sili na whaingofie. So le... E te le tupu i fo i, le tupu i fo le mele. E le se meta o se tupu. Te whangaina lo le upu tupu, meaning crow. O le te whangaina lo le upu tupu no minga olunga. E le se te mielo i lalo. Au a fia i tātou e tupu ifo. Ioi. E ola ifo. Le ai se mea whapena i lalo le la. Ioi. Hato te la tātou e tala noi whapea. Tangata ta mamai le ngangana. Te lalo le upu ta te whalongo iai ke ola ifo. Tau te whaongalo le upu le ola meaning crow. Tau te whaongalo le upu le crow le no winga o lea. Upwards, olunga. Ele hila sa ngā tātou te maponga nganai.
a o mea sili na whaingofia o nga ngana. Those are the very simple. Ia he. Ai oke kako. Ia. A kako sisi upu mai ngai foila. Ia nga. Ia he. Ile ang kako sisi upu mau kua ma mea, but the simple words. E oke kako. Ia he. Ile se me kausa o wola ifo. Na o wola. Ke vai ke masangi ro menga. E te mi ke maua, ngai koe mawhau da whapea, ups, se sera upura whai. Ole nā. Ia, o loo telefo ia tatou mtau. Ia pe au, mai lau paanga ole nei, ole mapur kala muli nei ma sia u paanga. Ia ma whanua. O le mapur kala muli leo nei vai aso man vai aso le asau. E tau nuu mai nei le aso whareile. Le aso whareile. O na wingo o nei tai aula na aso muli le ngā ruenga. Ia, o na malanga mai lo nei Amerika se i o tātou ma tāwhawhao, whi loai, ia e misi fwoi tātou nei le maro tele. Ia, o na whatoa o mai leo si tamaitai nei masionari. Mo ina mai fulele tu langa mo me transit o valele ya ele ia se te min tu la ele ai ma ta fao tu tono le nei maro yo ia e fifi lava foi la fa lo atu ia le tatu pa anga ma tatu malo le nei fiafi ia o le mapo kala muri le ile ma va ma mau le nei va yaso ma le nava yaso ia Ela tonu ma watsama va no e fai tu nei le mapo kalame ia mo le si lua vai aso tau nei le aso ile aso fabrili le aso ia le te tali malo ai ia mo le lua vai aso o se fifianga fo le loto io e sama tu fatasi fo nei ma le host o le te ia e mo fo la no ia te lo mata tu e filo e tau ma siata ma la tu tau ia maleso fabrili ia aoli io mo wesela tu maftanga ma le au New Zealand io e mai filo ai nei ia aoli malanga tu ile Bay Area tau ile aso sorry io tonu e maua se hava noa ia au mai tatu tafau tatu weva tatu filoai se o le ola e tatu te le loa te mo wala au mo na ia va noa fapia na on tatu filoai ia lungo TV ma lungo nei au wala peni ia se mo se hava noa io ola na ia va noa ia e filoai ma la tu fo I mai le lai tu le lalo langi ia vi ia ile nga lima fa so le tu ia wa ni tai au aso farile pe man mori asola mortanga sa tala no nei ma ia o lela ua la filoai I se to aso to tasile aso ia ma filo ia lela u batu to se minute ia on anga mai leo le tatu malo nei tu la fiafi ai are tele o mata upu mati fia tala noi ona o le tele me o lo tu mai te pifuila o le mata upu foi le fe ese ia ile au mainga au mai le situ sitala ese lana interpretation no interpretation how to interpret le tala foi le mai le famasinonga te ena pe tongi fafo el officer o le lo sili ia le tau mawhai atu o le li o li moni isana apili ina te apilinga ia le la o tari te atu ia le officer lo sili ia le la tatu te lo po la tari mai le famasinonga tari mai lo ia fo ia la vanga ia I loa I
le ai le whaingofie le tam whai atu o le whionga le li I whaipule. Ia tam whai sana tangi I ia ma tūlanga tau whamsinonga le tatu atunu. Ua tele na ua ia le mumu le atunu. Ua wheto mui tangata. O le longa po ai tonu o le ai e afuisia. E afua lai to inga mea ia. A whainga pi o pā pi lato o le whaamasino le tusipa ia. Oi la kaku la le pipi oi kaku. Ioi. Nanga salo kana le whaiat. Ai aru te whaitau tusipa ia. E whoringa mai e mana ia le mena whai e pi lato. Whoringa mai e ioi. Whoringa mai e mana ia. Ai pe ua vele toe tapa mai o le tōrua pi lato sole. Se va aile ka ngaka ngai ke whamasingoa. Va aile ka ngaka ngai ke whamasingoa. Nanga ia, o le kōrua pila, o le ka ngaka e karikongu. Le soifuanga whakiriso. Ioi. Nā lenga koe kau kapa pila tō mala e koe whawhangoanga ngā lima o le leonga. A whai la whapea ia whamasino, na whamasino ina Yesu. How about us? How about us? Apa le pese fungale how about us? Ia vai le pese mai kako le tatu pese ngi kako I le kako producer pese ia so le pawai o pese le leki le kako producer papa urua mengi kako producer ma pese lo kuso le le winga na o le tala I le taua te le sa mo o le mele o le ni ti fa peta tu se mea engat le ai e o I fa masino tu spaia wa sili le pipi ele mfailang kako expecting kako fa masino on kanga ka fa mau sa le kala lo fe ko ele ka foi na ngoso si fa pela o ave tu la fono meu contempt of court mana la mana ma foi fa masino la mana isia we humans o tātou o tangata soifua. Tātou o tangata ola. We have feelings, we have emotions. Ioi. Menga le e aru o warka ngaka e kaua e longa kingo, o longa koko, o longa ango whaapi o whaiwi role simaka e whai makasi le whamsingonga. A whai e pipi o whamsino tu spaia. Oila kaku. Oila kaku ka ke le whai me pipi oi. Ia ole nga. E langa I ele tau I o whai me pipi o. Ao en whai me pipi o whamisidonga. O le tau o whai me pipi o. Su e lua vai toru e ave se ai. Nanga whai whapea ngā o le natura na rusoifu. E le whapea e te tūro I lunga o whamisino sili. E whasi mai lo ina oe te le mwhaisisi tu e ave se oi. E iai whainga. Ioi. E iai whainga e ave se le whamisino sili. La le whainga e ave se ai. Le tūta te ave se ai. Ai sea, le te whai atu. A pipi o whamasino o tu spaia. A oila oe ma. Kau ke le mwhainga kako pipi. Ora nga. Leo tanu mai tatou. Ia. Whatalo whatu. Ia maia. Lau whionga. Le tamaitai o ia man mamalu o te roa o le lupi whaalele. A le ao mi. La el whaasa mo de ngō tō atunu. Le ao te roa. Ia whia maia le tāpua kalame. O te vai atu o na u whai mailo skafu. Le se pūlo o rene yaso. O no winga ua tau a whatia o tō le maruru. Whaisi maruru tele o tō. Ia ai whaftai le atua. Tue maufo I nei awanoa. Ia tā te leo o mana o tau le atunu o le mawhanua. O le tātou e por kalame muri le nei vai aso. Ia ona tā whelua I rola ia lea io e tā whelua I le aso whareile. Lua malanga mai masio wani. E watu nei awanoa. Te lentia tala muri e whataro wha mai ia sa mua whafo. Mai whalo. Ia. Whaftai tu le epa. Whatalo whatu le mamalo le tātou atunu. Ia men se foi I lau sunga wa lewa nei tu le foi le nei a uli.
soifua manuia malo le tapua'i malo le tauata'i ia i le mamalu o tatou pa'aga masani i tamā tina matutua ae maise suga fa'afeagaiga mo latou fatua ia fa'apea le laolao to'atele o le tatou community Samoa ae maise o tatou tagata matua i totonu o maota magasegase tonu o lawa ma maota ia fa'apea fo'i a'ai o tagata matutua alo maia o te tatonu ua leva na tou fa'ataitali se tala atu o le matou faini le matou fono sa matou fono e malafioga le lipalemia fa'apea le konsula o le malo Samoa ia fa'apea fo'i le afioga a lē sa'avea fo'i ma minista ia le o talaki i le vaiaso na tianei ia alo mai o le a tatou fa'asoa o le a tatou talatalanoa vaili'ili ina ia avatu manino ma tāupu i le tou mamalu ia ae maise fo'i e tinei ai le tele o le matagā o le taufa'aleaga lo'o ali ai mai ia alo mai e Samoa Malo fa'afetai ma fanua fa'afetai tele ia i le fa'ailoa mai i le atunu'u fa'alogo atu so le peitau fa'afā mai lo siufoga ali kaufuluka ua taulavia le fulu ia but this is why ina fai le scarf o te le fia mai o malaga ka fia o lai se ko anga o ta fe tausilo mai ke o le o malanga ia o te manatu o leo e fatalo fa mai le atunu wa e fa pa i mai foi ia ma tatu fio fo fo pa ftai le tu tauna ele tu na malelaina ia ta upu ia ma tu maftanga o lungo le ia o lungo penga te failangi maua ila to e fa ia to ava no fa o maua ma le fionga le palimia ma te tai o le atu ai maua fo ila to matua tu mo ile le anga loto matua tu ma tiu vai le ti nga roto to e maua la ila to e praise the Lord i ava no o to mo ai maua fo ila to matua soli auto i vai anyway ia ta tia ia ila pe soli matou i vai po le ale latou fetomi fai ai matou matou te le popole i ai ona isia it's our victory that we met up with the honorable prime minister but it's their hating ona latou te le maua noa ia mana ia la ta te lol mana i fola la ta amata tonu mai ia i le tō maftanga o le ale temi tō ai o ai tō atu o ia ai sea ua fai ai o ile mauta au le fai o fai masani ta amata mai le ma famun o le tulaga le wa ia tula epa ese le matanga o fie ma le lei o le fuafuanga ma atu o le loloto ma le tulaga sao na laina faia fonotanga nei le taimi ao si ngase me le fionga le li palimia ona ile i lava lona malosi ma fai mali lunga le officer consula o ani fono fale malo po ni fon o ile officer consula o le officer le o palimia pe a fio mai tonu a te roa e fa pe foi pe fio Wellington lo yellow officer consula ia Australia Canberra i Sydney o mea umalo iai officer consula ampasa Samoa come sina Samoa o le officer na o le fionga le lipalimia away from Samoa lela ua fai e lola le fono le lunga le boardroom le consula it's it's a good feeling when we walked in. We embraced, welcome, being le taimi left ato I whelua ina wa uma le fua ai el matou maftanga o le matou peno sa matou malanga o au o le afionga ia le atou Savea o le afionga ia fumono anai Martin I whapia fo I le afionga ia le atou manfui o le vaenga le afionga le li palemia whapia fo I le afionga le konsula ia ma le afionga ia le o talaki nesa le ma instao tinamta mai ta I momua pe inga o tuanai malo partai ia whauau tua lava ale mea mua le tula epa ia o wato ateli le nei aso lo pisi I la ngalwenga ang
E to tele ia wa wala au mai text mai ia wa ia fo ele tulang ka no fa le la be tai me nga venga o tangata o le fia malama dale me o malanga ele fionga le li pandemia i Australia ali tamatana le wa fa pe mai o ina atu si mai ia le walu te fao le hai Samuela fa fonga anga o vale le ma fo fao ia sa noanga fa pe na su mai le fionga le li pandemia si ma ele walu te fao mua o taimi eto e se ele fionga le li pandemia i yana siaki e le fa pe esto e se ana tu waila ia ona tute fa ale pandemia e ia le sota inga la va ma le sui pandemia a mese min star kapineta fa pe ia le mamaluo o isi a fionga pandemia isi atunu fa manino lava la fionga le li pandemia ya mato wana mato lo lava e umal mato fontanga le sto na ito e fai malanga le fionga le li pandemia i sa mola sa ai ina wa mato tanu watu ai fa ai loa mai e le fionga le li pandemia wa ye le swinga le lato fai nga malanga ona wa vala au mai le pandemia o Papua New Guinea ona olo o yai se foai mole mo tato tama au ta alo to Samoa le ala au mai ai o le la sa uni e malanga i Samoa le na mai ela le fe au i le fionga le li pandemia e sidi ai loa lale o so atu i Australia e Brisbane e sai mai le fa manianga le mo le aula kapi al to Samoa le liki a mani le wala atu i o lo le tawalu i Samoa to malanga mamau mai Samoa o le ala tonu ala lea o le whainga malanga le wo ai Australia e Brisbane. A le wa tele tala ma tusinga le ma whawhau le wa whailunga. Pai mai o le walu ta whao le state of origin le ai. O le fionga le li pandemia. Yen whamanianga e lua se lau 5 miliona Australia. Mo Samoa, mo Tonga, Fiti, ma Papua New Guinea for 10 years. Le la fio ele fionga le li pandemia. E saini el famanianga le mo tato au. A le wa tele ai le lote vale ma le tautu wai ma tau faleanga. Ne ai ele o alu le fionga le li pandemia ta fao. O la e alu le tute falmano. Siapa tolong sini ya? Or 250 mo Samoa tom ese man se laudi mas full ave la kapiun no, this is for the league 250 million Australian dollars. Yes. Mo la tau la le fai le tau fa leanga ma le tau fa se ma fai la fonga le ma fau ele tau tu le fionga le li pandemia ya o tau mia o le taimi la mai sa wale telefoni ma le wala au de fionga ne li pandemia fa pena na fe tu na ia la ia le tu langa wana fainga malanga a lavalo na malosi ma faina malanga o fa pena na fai ne la malanga le fionga ne li pandemia awa le la fonga se so ia le se me mawai la lava o le tala le fionga le li pandemia ia matutu la epa which we are quite happy with it. O lana focus le taimi le nei, i le taimi le nei o lana nofa inga. O lana focus i a develop at young Samoa la tunu. Nice. Neto mai maua le taimi o le fionga le li pandemia. Te tilo le pola motu mai tua. Na le tau whaleanga, ele langona ma whalangona. Le aise me mawai. Pau le mea fuli tua ia. Move forward. O lana fautuanga foli na ia matou. Malo. Fautuanga ale pandemia alofa. Ta o le atunu e alofa. Ina ia manuia Samoa. So, o le tupe la lea na wha manino atu e le fionga le li pandemia e leo se proposal. Le alu saini po, le walu saini tupe. O le alu saini le release mai o le tupe. Okay. E le ilo foi la pia.
Tu sa 50 miliona. I mean, more than 50 million Australian dollars. Mole Why atu. 250. Ia ai wha tunu. Ia. Oina whai. O tato titilo le mena tusi mai. Tonga. O Samoa, Tonga, Fiti, ma Papua New Guinea. Papua New Guinea. Yes. Oi o foa ila foa i Australia por foa i Papua New Guinea. Ina whaawala mai o le Minsta o Papua New Guinea le na so tai mai le fionga le li pandemia. No fumatanga o Papua New Guinea. Wa sawa I luma le o le liki ale. Ale tunu. Ia, vai fela ia vanoa ia ma fanu. Tasila nei ia vanoa la wa misia le media Samoa. Moni lava tu la epa. Lela ua mua maua tatoa vanoa ia. O vanoa ia e matatauna e mauela to tupe. Ai taru wailo la tu le tausi fa de lei o le la to vale lei ma te tai o le atu. Ia lela ua melea manuia. O te fia fasoa tu langa na tu la epa. Ia. Pea na sau noa ele fionga le li palimia. O lona na ta inga le mele amatanga. Ia fai le press conference ma le media Samoa. Ona sa elon tantununga e au ngā mo le atina ino le atunu uma. Ai panga lea. Ele o lea la tulanga na o iai. Ua fiu la waheta mawhai atu le media. O le vai asa ua mai na taitasi te o lua. Eleo mai I fatata noanga ma le fionga le li palimia. A leilo atu uma na interview tu la epa o tu interview mai. A mai foi le lato fa soa ma le fionga le li palimia. Tupu a vanoa le fionga le li palimia. A mai sao ni fesili au ngā. A mai ni fesili moni mea le lei. E mawhai o Natalia. Ai pēwhoringa mai e luki le fionga le li palimia. Ai ola o fatata notu la epa ma. Peo e mili. E mili ia. Ele mfaina. O inala wa titiro le fionga le li palimia. Wa tele ai le personal attack yana ia. Wa tele le taupa le anga le whainga malo. Wa ngungulu ai le atunu. Lea la wa whaiela na whai unga. E le to iai se press conference ma le media. Au atu sao atu lava I mean star. A whai ale whai tionga le au mai I tu langa le whale mai whala awa no de. Tu le fionga le li mean star malana CEO. Yo lato e tali. O ani whale tonu e mai le mean star ngā luenga na tu le mean star malana CEO e tali. O a whale tonu le ofiso tute tu o le tu langa na le wafai awa maa nei a lama nea. Ma mea lea watali sa o lama le mean star malana CEO. O lo o ngafa ma tu langa o lo tutupu I tono mtanga luenga e sesi. Ai te sila fia fo o mo fanua. E ti ngā lava le tatu o I minsta. Ai turi a pua na wanga tai o le malo. E taimi mai le fionga le li pale mia. E le toe ma I mawai le taimi le fionga le li pale mia. Ia, mana ia. O le asi simta puta o le. Tau maftanga mo. Ia, le mea le sa de vesi e lunga le atunu. Le na mai e lunga ia tala tau fase le fauto mai tau wina wa mai le li poti mtanga venga leo le fapia mai e molia tanga te faia tala tau fase na mato fesili nia sa o lava le fionga le li pale mia. O ai le fai pule le wata ua mai lunga I le social media o le na raid le ma waifa la fasaina. Na tari manino le fionga le li pale mia ia mato. Le ai se raid na faia. Le ai se raid, le ai se fai pule. In any raid e alu, o le fionga le ui ale mean stam tanga luenga, e nate sa inga le approval o se raid. Nas, as far as he's concerned, le se mena faia. Mantua la le sa lunga le I penga te fai langi, o tua inga ai le sa vea ma, pale mia mua le fionga sa fapito. Le se mena Famanino le fionga le li palmi ia mātou pe pelo le se me whapena.
Ai uma ele lua aso. O le to ta o le swafo le o le fionga le safapito. Ale o ta o tu ia moto pua. Ioi. Le te le o le tau fa se tau fa leanga. Ne mele wa dia. Na mai manina le fionga le lipa le se me fa pena. Manina la sinam tau. Ioi. No wai lunga foi lau pe fai langi le sa ia si o moto pua. O tele tio. O tele tio. O tele tio le sa ia le fionga le li fai pule. Ona le ma. O le tau fa leanga. Tau fa leanga lona tamani ianga. Tau fa leanga e ele a fianga o lona ainga. E ele a fianga o lana e kalesia. Ai mai se fo lona i tu malo. Manai. Sa matano ma ale mention ale le drug test for mo atu result le yesi na ta o le fionga le parbia le banga drug test. Na matou siringia ia o le fionga le li palmia fa mai o lawa a matana ma watu isi ai li ato to atu. Ia. Okay. Ia, a mai nisi ta. Ia o le tulanga ngan drug test. O tulanga foi la le sa tele foi le ngulu lunga o penga te fai lang nga i le suenga nga i ta vale ia le sai le fata vale fole le una le fa pe ia sitanga ia le saunga le fionga le li pale mia ele o ilo po ai le tangata o lo o fa nga solo suenga o lo o fa nga solo suenga ele i amai le fionga le li pale mia se ingoa pau le tala ele mafaina fai loa ona se mai asu enga mtanga luenga ele loa peto ofia o ai ia lela manino a me fo ia wai lunga o penga se fai lami ia o fola le a fai loa mai le ata mar swafa tangata le ia na a mai manino fo tuanga la fionga le lipamia ia mato tete ia wait until we get the facts awani ifaira tulanga folia o le hia sei mai a ima o. Mana ia. Ia le tūlanga ma whanua sa pa i le tautala i le tala leo mai sa mo watu se pepa whamtalanga to a lima leo mai le ai ma se leo no tu i whafu o a fie tu no komiti le tu i whaisa i linga tangata na maliwa i tua. O le paua le mea na ta mai a mātou o i ai leo o tu whafu sosoani i sosuenga. Ele ta o mai peto fia ua iai. Ia pila o le tau contradictia i matala i a mai Samoa. Ia, le tūlanga foi la le sa tala noina tu la e pai le siva ia sa tutua ia le whamanuanga wo iai ia le a foi. Le TTP a Samoa no this le lapsa manino i foi la. Ele o ato le amainga o foi numera ale maenga le al Central Bank. Ona manino o foi numera ia it's 2024-25. Ai tatana a mai le 26-27. Ia le na mawai e 1.8 billion US dollars. So that's equivalent over $2 million na tala Samoa. Tuitia fa? Ioi. Ma le tūlanga la le whala au whasaina tu la epa. O le tali a le fionga le li pale mia. O ka se onga o le tūlanga. It's gone too far deep. Le whala au whasaina tonu i Samoa. A whai o na tūlanga la le nei. La le mena tupus futau sanga talwai. Na a apal whai ngā malo i se ngā luenga la vea i mo Samoa. Luas futau sanga talwai. Na a apal whai ngā malo e whai se ngā luenga sosoani ngā luenga la vea. Le hai se mene whaia. Le la wo o le taimi le nei. O le nei wa tau fulu tele whawhita uli. Mantua ta te le whale tonu sa i te tonu mta ngā luenga leo. Whai loa mai le fionga le li pale mia. Wa te le swinga te tonu mta ngā luenga. A le tūlanga le iei nei, o le whawhita uli onga le iei nei. Whawhita uli onga o whala au whasaina. O le
tali manino le fionga le li palemia. That's his number one priority. Ona pui e le manao e sa sao atu whala whasaina i tua inu i tua mafioanga. E manu i whanau la waoa i nu i tua. Lea tamu whai e i ngā lulua whatasi, whai ngā malo, mtanga ngā leo, e ka lesia, whapea lii mwhai pule i a fioanga. Nia au whafonga mai whala ia nisi o e ka lesia ia a mai se fo ia whai pule ma a lii i a fioanga taitasi. Ole nau ta inga leo le fionga le li pale mia. E manu ia o tau whanau, ma whanau o tukulanga lea o la tau e whaia sa mo se taimi o i ruma. O le manunga le fionga le li pale mia, ia pui, awane i o atu tua le whala au whasaina le tupu ne tono taulanga. Ma whanua ele i tara noa le fionga le li pale mia. I le tauranga ina o lona alo o lo totongi e le malo ia lona pasese i whea. Lewa e ta ua lele e le I lau lisi e le I o tia I lau pasolo. One of the biggest problem le sa ta ua o nisi fo I te tono mtanga luenga. Nisi o tanga luenga luenga. E le o mawhai e I la touna I ele suinga valo le mentality. It's a new government, so therefore they have to go with the government of the day. O leo mai lava male old school. Ai ngalo ya nato. That old school no longer exists. That old school o mea le sao. O lea la tau ia tu nele whainga malo. Ina ia wha sao ala o tangata whainga luenga. Wa a manino ma le leile I te tono mtanga luenga. Wha pēr fo ina soronga le lei uma ia tūlanga le o mtanga luenga uma a wale atina e ino Samoa. Manei. Nā tā mai la imta upu lewa e langa. Lewa langa e isi whai mai e le alo o le fionga le li panemia. Whato a pale mia nei le fionga a lau le mali toa. Na a mata mai le au nanga o alo ia le fionga le li palemia. I taimi whato a whai pule le fionga le li palemia. Ina ua sawa I foi la ia. Toi foi tōla whamtalanga. Ai le I tūla I le fionga le li palemia e whai le tofio le tū malonga ngai whamanga tōlu. O lana au nanga lea sa whai. O lana tautua lea sa whai. I lona tua a maonga ankus. Le fionga ia plata I wau fosi, le fionga ia nasa io, le fionga ia te pili Fritz. O lato nei, o lato tautua le sa whai. Le te tū whatasi e whai uma whi au te tono le HRPP. Le la wa uma atu tua a ia, wa pale mai le fionga le tofi. Le a fo ila wa whai e le tautua ia au nalo. Mana tua fo le whapea mai. O nalo. O lātou la lea, lātou te whai tu loa whafonga anga Samoa. A whai e ngase. Ia pefa o tu laipa, nga ngase nei. O ai sa tua iai, o walo man whantua. Whapenana le fionga le li palemia. E moni o... Ya, se sa no tu laipa. Le ai, nei, la ka ugu langi lo ka ngase ka kili ngase. E moni o le iai ana leo. But the personal care le fionga le li palemia. O le fionga le li palemia o tangata tumu whaaloalo. E le mawhai le fionga le li palemia o na whapea tu leo e mai e whai tutele sa whai o nalo. I le taimi na ta oto e whai mai e momoe ai o nalo I whai mai tautolo mai ia. Mani. Te whai lea. O le au nanga lea alo le fionga le li palemia. I le whai E le whai leo. Lau whafonga anga Samoa
o oe o le matua, o a o le matua, o le fianga le li palmia le matua. E iai o tau walo, a tau ngase, o ai tau te tua iai, o tau walo tau te tua iai, ai se a, le fianga le li palmia, he trusted his son, he trusted his life with his son. Yeah. Le lawa a mailum ta upu lea, o malanga o ma le fianga le li palmia ia fai, pe lena o el tangata no fasoate, pe malanga le fianga le li palmia isa la elu sia mani a pani no umalalangi, e alu e lava le alo leo le fianga le li palmia, e le ai se sene apa e tasi a le whainga malo e aluai. It's all the expenses from his own pocket. A le fo iwa se le tau alanga tangata mawhai, le ai se tau fe au e tasi pe lua iai, pole le fionga le li palmia, which e le maingina fo iai I sunga malo le li malo o malo le la to te bodyguard le fionga le li palmia. Wai tele mea, you know, like the personal care, e fai lava e alo le fionga le li palmia, e le fai e leo leo. A o lela wato mai fase se le atunu, ma ave tau fa leanga, you know, get a life. Go and get a life. Madi. Well, I'm telling you for you, na langa taimi for you. The taimi for pa inga fia me. Na manino ya. In the books, in the payroll and everything, there is nothing in it. Yalo le fionga le li palmia. Ia, o me manino ia ama whanua. Me manino ia au le lava tatu te wharongo. Ele o mapu tu le epa malana vaenga. I le whai o tara i le atunu. O la tala la le whai atu tu la epa. Le solo mua le toi ina leo tu la epa sai lele le whai o le tau whaleanga ma. A o tau la ia le whai o le tau whaleanga I le alo le fionga le li palmia. La le mena tau le lu ina I tu la epa. I le taimi na palmia ai. Whaasi I olo na tali I tupe ale malo. Ai whaasi I olo na son-in-law I so e tusi al malo. Fia tau sanga le su e ina ni tusi ale al whainga malo. La me tau leo mai e lui. Na, le observer mai isi media. La le mena tau leo mai e la o mai lungan ia le la pisi lea. A le alo, e leo na naina, le alo le wherwa I le fionga le li pale bia ma avelo na alo. It's seen everywhere. E leo na naina. A le wato make it as if what te le se anga sala ma se me o whai le fionga le li pale bia. Sa ta tau na tau lu ina tula e pale taimi pure conflict of interest. Ule I al pale mia. CEO lo na tali I tupe ala tunu. CEO lo na son-in-law I su ingo tusi mea fale tono le. Fia tau sanga le I su ni tusi al malo. Fela o ia le tau o mai e langa langa. This is little peanuts mo la pisi. Ala tau o mai ne e tau faleanga le alo le lipani. I le kia I le fionga le lipani e langa lain moni. It's from his own clean heart. Ia o nalo I tau tua ia te ia. Le ngatari na mo whanua, le ua mai pepa whasaonga, pepa whamtaranga men malo. Le ua mai dungo penga te whailangi. A whaua mai... Inisi sa mua e le tatonuina. Malo? O pepa whaina le a lewa a mai whasa o mai el malo. A le whaua iei tustu singa whai mai ia na ua o mai le malo e kau kawa. Oe, whai, oe sui. Bring your facts on. Mai kau facts a watu tu mai whale tau whaleanga. Yeah. Malo, whaftai, ke roa tele tam tapuni, le har se tu langa o tatu komisina. Ua tau... Ole, na o siringia le tu langa le sa ilia tatu komisina na sa mo manino le fionga le li palmia o no si fautuanga sa batu lo yesili. Le la fa ta milo ya le I think ole le wanalnge te ole swafa matai ole something sali lo le acting the way it nei ta was sali lo nomen something
to sale e to lua to tolu ni so la to o le fea wa I fa pe to tonu male male fionga ia af masanga Samuelu so no men le seri na talani o orna ya na wa fa mai lua ia komsina ia la saidi o le komsina o leo mal komsina o fa pui o le la to fo ia la me tuai yes wa o le taunanga fa ele fionga le li palemia wa leva na tauna fa ile tulanga lea tuma oti esemele le tulanga fa pui ona tulanga la le wa tele le wa taloka tu ilungo fala au fasaina but ele ai mani me o fa yai there's no rehabilitations ina ia mafai ina suia o langa o tangata nei fa manino mai le fionga le li palemia o se fa anoanga ia i la tau ma le kapeneta ina ua alu le asiasinga iuta le falmai ma ai le mawalunga le numela o alo o la tunu ua leanga o la tau mafufau drugs ma ia paulava mela le tupu e falmai na o le tatui fa file mu o le tu na mo tu langa le they're very aggressive ia e no fola ma titi la itu la epa ele o ia se pache la tato fainga malo na task mo to inga me fa pene drugs te lelo na yanga ia o le situ langa le na sano le fionga le li pandemia o le tu langa le ofiso lo yesili o le mtanga luenga le esele le foi le tau o mtanga luenga le lo yesili ona o ia tua ia le malo ai pangalea ina o tu la I fainga malo tau le ini lo ia ua ave I tua lo ia so lela na to e ao uma mai lo ia na tufa I tua mtanga luenga o to e ao ma lea foi lana titi lo ila wa ele sitianga o la tutongi ina ia fatu mawina ma fa pe foi na fa malo si ai to tono mtanga luenga le ile official lo yesili mana ia io fa long atu esele mana io o ngaluenga ia wa faiati na e ma develop le ile tunu mo le ile tunu iluma mana ia tu so no si tu tongi tau fiofi tu tono lo official lo ia no vanga mana ia tani me tu le pa faiasina ya o tu langa fala le ita lo official duty le foi na fa manino le fionga le li palimia o lo official duty foi o lo ia foi ni fa le tonu manimia le la wata mo fa ye o le matou foi tuanga na ave ya o te tautala lava tu la epa wa ule sa unga lue Samoa ile company constructions company o matou le na fausia le official le Australian High Commission fa pia ia le company le Yasaki tulanga lai me ton wale na ave fautuanga I tato containers ia vatu fafo ia le nata imi el mato taimi o mato nga lue Samoa ia o au ia e ta ilua tolu le vaiaso na kilia mai tua o container o nga o mato lea o mato mo me faufale constructions o I te vai ai tu la epa o sa ilele la ba tu la epa sa ilele la ba na vai taimi na amai manino fa la na tauta langa I lungo litio matua ina I whapea. O lea o tama whainga renga le official tutif to a mata junior clerks. Ai vai atu o whio I mai tāwani troopers, vai atu o whio I mai mo meo piki apu. Ai le lama ni tutongi mau ai tupene, le la sa e fo le wha le tonu sa tula I mai ai. Ona o I la tone I lau whai pisinisi le I la to container, le a watu loto so ave tua. Na piki lo se tamaititi alu e ave le. Alo siaki container le.
E pe aso ato ai le tamatiti te whao ai sa wai. E tasi lua masina wa atua whelwa i ma le trooper. Wa atua whelwa i ma double cab. Ona lea. Ia tūlanga nā le le iai nei. Le lava tu whanga. Le wa iei tato scanners. Yeah. Le wa iei tato taifau. Then the next thing is the authority. The authority of your office di vena lava containers i lungo le wafu. Yeah. Di vena. Wa le mea le sa tu lai mai. E iai isi containers. E a mai le manifesto lea o mea le sa tono container. Le contents of container. Pena se lua se fulu tolu se fulu i items. Ai o ngā di vena le container. Te titi maua le 5 se lau different items la sa wait tonu. So this is why e sili ele fai se warehouse tele lungo le wafu. Di vena i ngā container. Mai loa le quantity, mai loa ai miscellaneous o leo whaapopo i lunga. Ele o apia mai lunga contents o container ngi. Ele i ta ua le vaenga o Ranga fwile na ta ua le fono mo meo fake invoices. Yep. Na pa yese tu tarano. Tulanga na le iai le la fo i whapea o lo iai fo ini. So enga lo fai le ofiso tupe maua le ofiso la fonga. Wa a tu ua le fia sao. Man tua fo ile taimina fata atu la i fai ngā malo fia me. Le sa min sta i le fionga i atuala. Le sa min sta le fionga atuala i le min sta o tupe maua la fonga. No fisiringian ta upule le fionga le lipan mia. Ona sang ngulu ale to tele le tunu. E mai sela au fai pisinisi. Lena o ona te suia atoa I lava to le stala ina o pisinisi tangata nei. But there were additional information like o ania o aseta e yaini o whanua. At least uma mea nei. Sa vede se le tunu u to inga fisili nei ma mea wa sui aile. Ma whapea mai la. E wha afe ia pisinisi. Ta tau lava na lava le se leni e au ina mai te tonu pisinisi nei and finite generated developer I sa mua. But la mentupu, that wasn't the case. E se mena whaia. Lela watu la I mai nei tato whai ngā mālole nei. Lela watu ma whai lola tau nei. Ina ia wha tino uma vaenga ia. Pa mena to se lau e pele ato se on se lau o pisinisi nei. Ai majority e over le wha afe. E fika la iai wha afe tu la epa. E te tongi sa o te tongi ngō la fonga nei. Te lele tupe maua le atunuu. Te lele tupe maua ati na e le atunuu. Te lenga luenga ati na e project le atunuu. But that wasn't the case. Nela wata mwhai neli tato whai ngā malo. E wha atu langa tongu mta upu nei. Mai le wha afe kampai. Tauno. Le si me momo ai lo lotu tu la epa. O aku lava na o fesili. Lau e fionga le li pandemia. Wa tato I loa le onga o whala au whasaina. Wa tato I loa tu langa o a mio tangata wala tau whaia me whala au whasaina. Soli ngā tu la fono wala tau whaia. O la utau sanga. Ia te taitonu fo I whapena ia. Nai tuangani ia sa mata wall mata panel. Ina ia whaopoina ni leo a wale security mo la wa fionga. Pupula to a mai la fionga le li pale mia ia te au. La ngona ia le touch in my heart. Ile whapea mai la na saunuanga. Wa lava na iana leo ia to alua. O lana priority le taimi le nei. Ele o ia. Ele popole ia. Lana priority pui Samoa. O le pui ngā le atunu sili atu lo ia. Pui Samoa. Awane I ofi mai te tonu. Malawa lele mawafu. Ia tangata nei sa wafa le whaia whala whasaina. Ma awane I o inu I tua. Le sa sao le leanga o whala au whasaina.
o ina na tailua ai, mo le tangata i le o popole ia te ia, avela na whaamomua ia Samoa atoa. Mana ia. Mana ia. Tusa le saunoanga le fionga le li panemia. Priority a ia ma le kapeneta le taimi nei, o le atina e ina o le atunu. Focus i me le lei e atina e le atunu, mea e maua i ngā luenga le atunu, au ane te ola whalolo le atunu. Ia, o le si mea na o iele patantanoanga le fionga le li panemia. Wai ma te o atu. Foto a ese mai lava ia ne a inga sa tamasese. O lela te tui lalo, ai matala mai le lifi. Ia, ai o whaafonga mai fo ia le fionga ia taimalie utu, kiwi tamasese. Nana matala mai a le lifi whaapea mai ia taimalie. Tupai, I often see you on TV le luapoka lame mai Amerika. Ona o ia tamadi, malatua fo'i o tusi tamasese. Lea e whaia na ata tifanga. Apparently he's got another movie. A le mea la le na sauno ele fionga le li panemia. Mantua tato te wila, lela i ele swinga. Lela i ele swinga. La whaingoa ina, le theme o tausangal nei, Samoa ne ingalo. Samoa ne ingalo. Ola na saunoanga e preserve ale tato wanga nuu. Upgrade ai performing arts. A alo matama whanau Samoa. Whailo ai ia mea tau mafa wha Samoa. O artists Samoa all over the world. Solemio, Jerome Fanana Gray and all this. This is the plan. Mole tatu. Not the te wila wale la sui tu maanga wha Samoa. Tu maanga. Ale lea. Samoa ne ngalo. Yes. So they've got less than 2 months. They've got less than 2 months at Tapena. After that, it's nothing new. It's nothing new, a short time. Yeah, ma tulang fo ila e whaalawi loa Samoa. Ile matua e selema nei o tato event o tato sisinga fu ale na whai Nela fo o tam whai e whai ei la le promotion o Samoa i atu nuk mamau laulangi. Wha mai ei events tasi ia. Nata mai lola ia. Ile fo itamali I mai na ali tau I tulangi. Ne lima suto tau sanga leana. Lela wamua. O ona neina mai ele. Mai ele whaato whala inga ale tu malo ala mai whaipule ale na tai Victor. Ua tasi le tu malo o le atapunia le pisinisi lea. O le tau mesina hideaway. Ma o le ua ben fo le tamai tai pule ona le whale. Ma le au whainga luenga. Wasana to atu I. Le fo ila o tau sanga le tu malo. Provoke le laisinge le tau se pisinisi. Wa o le whanua le whai e pisinisi lea. O le whanua le lisi mai lalo le MNRE. Whapela e to o lua tama whainga luenga. Ma le tua ngane o tamai tai ona le whale. O la taule le safasia le tamati. Ta mai la ia te le lopo wa umana e whalawi loina tula epa. Le tūlanga le apilia. Lala le pule limoni. Ole asa. Ole asa, what is your take about it? Well, le tau te tiro se uma interpretation tangata I le tala le mai. Pe o le ai au mai ua whaalea mai na utongi fafo. Le o te ena. E le lo official lo I sili. Mana onga o foi. O le I whaipule. E li ia limoni. Ia, le la tari le atunu ua te toe babai. Ia po le hase
E pio le te vava tu se uma ia take tangata ia te vava tu ia la tu whapunga me. Ia e moni ese teika tangata ale number 1 lava ole lo yesili. Yeah. Wa lewa tu la I mero mo Leo puleai. Lise Sam ma sivai ale lo yesili lewa tu mo le fionga le li palimia. O le lo yesili la le amaile mau ona ua pasi yaso sa tawena faise apili. Uma aso sa tawena faise apili. Ia le foi la fa pia ele tauna toe na toe lo te ina le fai unga le fam sinonga wa uma na fai ona o lena ilo mautinoa ai ia le tūlanga o pepelo ia na fai e malo ia e te lea foi se unga onga mata upule nei Te lo foi ele ngate lina aso se apilia o le prosecutor le go through le lo isili io so everything go through le lo isili ia mantua faila le fa pela na tu le prosecutor na ese uma ia prosecutor na tutu mo ila to tasia le prosecutor na tu mo lale pule tu mo mei tu mo longo io so in all fairness te taula na mali le uma tolu le ile pili la le fai no wonder why o le tu malo si la le fionga te mata I lo yesili te ina ta mai na le tani na le fasanga fai ungal malo le tani tu la e pa malana mai nga le fai fasanga le fai malo sol man tu na fai mo na te ena ave tua ona o le tulanga ye ala manino foi fono ia fai nga fa mai o le malo e tu la I o la to fa fai nga fa bai wo uma ona fa pe pa ina fa maunia al mele wo ye se wo pe wo ia male pule wo pe o ia male pule e fai le mema na o ia o tu fai nga fa bai al fai nga malo ia mana tua wale o tu e pale mia ia ule le fai malo lo tu la mai nei ia la to fai nga fa bai te mana tua lena te uta o nei te mana tua na te ene le amtanga le latu tangi le io o peo ingana le ke le fisili a failan ke ngala mka ala le lo ko to so I mele na wa tu sole le langol mele na mai la matanga na abel la to polo inga ta o file le foi le tu final polo keti ana te ena le final la to ta fia me o finga fa mai a wala tina e ina finga malo le la le wo mai I o fa pia o le wo le ola tangi ta o fil polo keti ale wo tangi fa pia ele o sa ole a wala na fa ia tai fono langa o la to le wa pale mai to finga fa fai pule so te taula na batu tai fono ia la to a lo ia ni mafua anga leina le ia la to tai fono ia o le la adia e me I ia la to tu si te ia na fai ia malia e mai I ona o le ia la I tu malo na foi ia fianga o niso I lato I tu malo tupe na fa nga se le mafua anga le tam fai le fai malo e pui ma puti au ane to fa nga se ia tupe ni le la ia le swinga le tai fono e mana tu foi ele o to le HPP a ko le ngala tu to fa le to fa io tasiri na mea le matamu fie ia le la tai fa tanga tau atu ia malesi vai mga fa vai mga mua vai mga lua malenga ta foi la lenga tu la epa malenga ta lenga o la to te si la fia na si la to nei tai fono o se lumana I le la to tu malo le fai el mele mana o tu la epa le sa se la to fa so ina tupe mai la matanga e te le la valu na fianga ia tatou tadia ele I
le tautu tanoanga i le mea lea na whaitiu i nai e tu le epa ma whape ua leise tupe ane malo whaonga e le malo le 10 miliona sa fata ili tau i le tau tanoa i vanga ne ba onga le na manino ale au mai la ua tufa tupe sa fata be ona fatu tu la pa termine le fionga le li pandemia ua le to iai sona tali tonunga ini la pisi tau whaleanga tua inga e whai mai e tu la epa malana vaenga ne o to iai sona tonunga Sa, te tauan tatu tatano fule le ia pila o le turanga le ia safata. Lea la ua, ele i tautano mai i oani la ngona le whiunga le li pāle ia ina ua finally ia mautinoa ua out of the game to lupe. La ngona whanonoa le whiunga le li pāle mia. La ngona whanonoa ai ona tulanga o whamasinonga. Ia, o lea la tātou te tataloi, o ia te tauna maua le tātou 2/3 te whaise fuafuanga i le whalau lea whamasinonga, ona ia mea o whali tonu, ia ele kausau noa mai le fionga le li pāle mia, o lea tātou te manino uma tātou, o lea wa te foi le whai unga na whai e le whamasinsili. Le whatoa le fata ala lau fa ia molianga ile aso 15 o Julai. Yeah. O le fesili la o wala no fesili fa la fionga le li pandemia. A fai nei la ai maua mai ia moli maule nei maua e sa o e pepelo fa le ngaina. La tu langa la o ye tolupi. Ne o te le ile a fa inga tolupi i. Ya o le si fa la tu langa le tu la mai nei. Tulanga foi la le tula i mai ne fa fitau lia ta eliseu. Ona le sa ye fainga pa lo te lua o lo tasi. Lena manino o le yanga nuu ia mai se ala tulanga le o la fo abi fai fi au sunga fa fi ngainga me tama. Satalia. Ale wo o fo mai ne fa masinonga ne. Wo ese fo le interpretation ale si fa masino. So o ila ele o manino foi la tu la fono lea a whainga pālota. Wasa o e lola sa noanga ale min style fam sinonga. O tu la fono lea pālota, tu la fono wha vale valea. Ele o sao sao. Pe folinga mai e ese pule lava fam sino ia langa ia interpretation. Mena le sata fasili e ni mata noanga ma o le mea o isi si version o tu la fono. O le temina whai ai. Awa o le roadshow a toa le na e o foi roadshow o tu le epa ma fia me. Na ratu whanganga te utusi e ave i le au whenga duang. Ya tau tanga Fisi kena, why all of a sudden? O nga whenga sui ele mea. Awa tulanga tono ana lei. E ne wha pele wha tau matatao i whai unga whamsinonga. A o le tulanga lewa iei. Obviously, wa pule lava le whamasino ia langa ia interpretation ma langa ia verdict. O ila o iei la pila pea o tu la fono. E le o ma oti la tu la fono. Le lai whamaunia fo ila le saunoanga le fionga le minsta o whamsinonga. Tu la fono whamima le tu lai mai. E se mea e nofo i whale ata i vai usulu ia le na whaile tangi. Ai tangi ia ana, ele iaiso na pito ia ana, ele iaiso ngai ngoa, ele lola palota. Le lai, sa le tawan tani ia ina le whamsinonga, ia le tangi lea, sa tana tongi fafo. O le whanau noanga telea ia whapio nei le i whatetanga le whiunga le li pāre mia whasua whatasi mautou mea na ia ono loa i tari le whamsinonga o tari le na. Nā tonu Whanau noanga le nāsori. Nā. O le mea noa mo whanua. Ele pai ane la se tau tala i warnings fo ina mai atu le pa. Oni no toe ta ua le sua for pan bia mana tau whaleanga i e whaidungor. Ele i ta ua i solid. Tūlanga nā lai ngā lue ai le tato lo i sili. Sorry. Ona le taimi le nei. Te le i o le project o lo
Ngalu e ai le tama ta i lo ia sili. Paula le vaenga o te fia abatua o te le au ili ina ai o le tulanga na whapea atu. Ona iai nisi wa lato lo sa matou whelo ai mala fionga le li parimia. Na mala au mai le tupai. O lea e se tala le tato wa lele. Pau le tala e whapea atu. Tatou lava papale, ta pena lau se leni, o lo lawa ta pena whainga malo, te lele ta penanga o lo ta pena iai. Tatou uma, tatou ono sai, ta pena lau tupe, wha putu wha le lau se leni. E o lo le taimi malanga mai ai. Whaingo fiena tu sa o lau se leni tatou wale. Ai o le a auta ia la auta le utosia mat plan. E tu sa wana o sinia Pe mala fionga le lipalmia a fai o oe wa yai mo na wa already in the UTOS investment. E ma fai lavana a be ese mai mo le malili. Ai pau na le tala na fa pupu atu. Awa to te popole ila to ia savala au mai. Lo ia le tapenanga. It's a big program, big strategic planning mo le tato valili. Mantua foi o le ground handling, o le human resource, o le ticketing, online ticketing, o tangata teu tupe no e te lele tapenanga. Mana ia le ta breakdown na tunga o si mesi e li whanu longo me le malo ia. I le tūlanga waim whenta tu ngā rulue le cost, valele. But ian tatu o I forola ia le meo le maintenance. O afi o valele nei. O le cost o le landing fees. O le o mea kaukikiro O le sananga le fionga le lipalmi o mea umale na lai ta pena o mai ai. Mana ia. E ta penanga I oi. E na o whai lo ato no I lato ia savala au mai. Aua tātou te popole. Aua fo I tātou te whaalongolongo le tua I ma le tele tau whaleanga le sau. A e mana o lava o te invest mo le vaalele e mai se fo I mo se lumana I le leo oe malau whanau. Ta pena lau se leni whaaputu I le taimi wala au mai ai. Ia wa e ready. Ia, walen ta ua fo I le mistao se fu maroloina I le matanoanga. O le tau men malanga e sau ni I Amerika. Yes. Ili loa la taimi. Ili loa le taimi la pena sau noa. It's a big planning le meo le airline. Ele tauna tango whaatum temu iai. Tele o na tapenanga. Mana ia. Ia, o pauna ni vai masa o iele mato fasoa tu la epa. Wafo tu la iai. Sa tauna tase mato I tu la. Ia, ai be wa mato fao ma tenor taimi. Ma tata tala mai faito ai fa pe mai stoi ino asiata boni. Se tu pai, ia le tu ole mo te tali nga tu ane o tau fao. Ia, mana ia le ta lapata ia o ta au whaafonga ni fiafi. Ele lei o na tu ato mai ta pena au whaimelo ta pena. Paisau sau. Mo wa ia mo whanua. A whaisau sau le valele. A whaisau le ka ole mea. A whaisau share. You don't know for the share for accumulating a points for any mea. Power me ia whaisau sau le valele. That's it. Yes. Au se volele ia fas moso square mai le langi sia. O le langona na o tangata mana mea ia successful le malo. Ia successful le malo o nei mea o share. Ia pe mea ia o polare le maurunga o ile accumulation o nei mea. Te le mea na tau ia ule ia na o. E se matangata. Au te naua ia whapena uma ni langona o tangata. Pāua le mea, ia whaisau sau I le mea. Aua te wa I ma whawhosari. Na whai mei fo I maua le free ticket, ma whai mei fo I maua lea, ma lea I lausia.
Toi ngā me whapena. Pati o le tangata sa mua moni. Whai sau mo le whaalele o le atunu. Man whaaloa. O le tūlanga le nā le whapea mai inisi te tauna maua ingi lato free tickets pe a whai lato share le ai. E ese fo ia platforms ma mea mo mawai ia points. O points la na accumulate mawai sau free ticket. But o lau oe lava share i le whaatau i waalele. O lo sao nā le atina ino si o tatou malo. Ia. O le no vai nisa leo. Tomu mumu whaitio sapora sa le tapipi le lato raffle na se nei. Oi, e tangata na wana au mai nei. Ia. Wale a maia i ngoa ai na o whai ungo numera. A wale a tole tike le tu siele ngō tangata. Le ma winner. Noi. No numbers so ticket mo winning numbers. A wale se ngō tangata po tangata yanga. Ioi. E mantua foi lenta to ba ai umar se ina o le lulu o le amiotonu. Na fukola i lumo o le atunu ula peli. Na fukola maua langa mai le meolo i ele tusi le malo fufola i luma i ngoa ma mea uma. Le wa fai le lato lulu. O le wa toi ala langa i ala tau supporters. Ioi. Ngā. Ioi. Ia. Wa ta sierta tu tiro i mea. A whapela ngā ticket lo sau alise ngā nampa alise ngoa. Rong wingo tickets ia ta unsold tickets. So instead la whapea mai ele I whatau ticket lea rono winga koe vili ngumela. Yeah, but then again, that's not the point. The point is if le whailonga sa tatau na supervise any leo le drawing or ticket. Ia wa ele e fusi si whapea whanong fo me That's exactly what I'm saying. O whela o iaila mi o tono le whainga lulule nei. Mai o lea. Mai, wo mai a mai numera ma empty blank butts. Whoringa mai la, it's an unsold ticket. As le te tau. Ona o lulu e te tele whailonga. Pei fo ila le whainga lulu sa idinga la mi o tono. Sa iai ali mamalo leo. Sa lato supervisinga, ma lato witnessinga ia tickets ia sa whamania ina. I wadu te vai tupe mai kota eka epe afa eka le malu pea. Eka loi. Ia ne foi sau ele se ngor tanta le malu. Le se noa. Lava le fatu le wato e vesi lava le ia lato supporters. Le unfair, le sao le whainga le lulu. Yeah, why for me personally, o le sili mua lea, o ai na iai le se ina. Na iai ni leo la to te whaamau ni ina. Because that's how it should be. O longo winga an kua kera o tickets, the unsold tickets ele kaudia. A polera kapu e o ata matu mai lunga. O le mea ngai pe ua make ia tue tangata. Ia o lunga le amio pio ele sa ona whaia la tau mea. Ia, te amnatu pauna na imta upu tarwhengai hu. Pauna na imta upu tula epa, ia. Mo I la tau le tatou Asia. Nā o tau whaafonga wa umana whailoa te tula epa. O le aswharaile o te tuwa ai Amerika. Wala au mai pea e Rome la telefoni o tau oka le Asia. Taimi le nei whai mai o kou oka o te le ialu. Ia o le tatou Renew Redox Gold. Mo I lātou ai masera taimi ne o tau malulua tatou New Zealand. Ia o I lātou e iaile a fianga le ngungu. Ia ma le arthritis. Ia o le tatou hanjao le nei tau na whaonga. Ia o I lātou lo iai ne tina tinoma. Ia o le tatou jao le nei. Ia ma le tatou vai masani le nei. Ia e tolu se lau maleono. I le whau whangu lapu po ai te tonu o lau pusawai. Ia o le nā wa umatua o tula epa. Ia, o te manatu o ta ua umafo ile na umatu fo I whaifusi umino sao wha ilungo re tā na fua nei. Ia,
e manatu ia tuela wa tayau lo waso munmuli la tayau ngadwen ya tayau les muli ngadwenga ya le late tapi na mai fenga malanga ia malanga fa tasi male tua it's a long ride ya just I saw utau otina le 12:05 man tuale ese tomato no fa mai le ese at 7 ni mato time that's 12 midnight your time. Yes, midnight your time. So 12 hours, it's at midday. That's so I. Le Friday amato. Ale matito no what le Friday auto. Yeah. Yeah, le leila lo mauti no le ETA ia tatu firo ila so farele. E mani te ia le ia fiafi alo fatu ia ta fia. Yeah, so la inga te filo ai. Yeah, fa sa mo lo fa fonga anga. Ia o le na wa fola tu fo ini ta upu sa fa pena na fa tanoina le fionga le li pale mia ma fa sa o le telo ta fa leanga le wa la fo yalo le fionga le li pale mia ia manuia lo fa sa nga mo le ne fiafi tai ia tre foi ia le na sa mo wa fa fonga le oto mai o le filo inga i latou ia ma le fionga le li pale mi avanoa le o avanoa ia o le ua pi o le maua le media Samoa e o le maua le media Samoa lo latou breaking mai o news ia latou le mai o breaking news ia ona o latou lava faatamala ma lo latou fo'i le loa le latou va feagai mai ia uae pule ale le fionga le li pale mi te lea mautala ma faitioga ma faapea le tatau na ma le situlafono le situlafono e tau faapea faamarosia le palemia faiga news no nada there's no such thing e pule ale palemia a le faia ni ana press conference e pule ale palemia e le situlafono o nani ae o winga na ia le lau tilo mai nei ia le media le ua amata tu isi instead of them ola ko no vave out make news here anyways Samoa fa fonga tatu to filo itaia manatu la seu foi lo va ai fanua la vale tu mo i le nei fiafi amnia tele le tua i ta i o Samoa na lua malo tuto tasi e mta i o le fenga malo tuila manua kare si fie Samoa i o to tai ia te manatu o lo usuia le fontele ale kalisia metisi ile vai asole nei ia manuia ia usunga fono manuia ia kalisia kalisia manuia fo tai o ainga malava manuia fo i wo mapaanga le tatu por kalame o lo mafuta mai nei te mi fata to o le uso manuia happy belated birthday uso alo fatela ile ainga male no falo mo terminate o lo tu ono masani tu le epa faftai li o sua o te fato fa so i fuatu so i fuia ma ia manuia